cha ele toy fama tu Ue chongi ole mo alona ava Ua Ua matira no ua no fafa maoni Na ole langi olo oia no tanu moni So se se Tanoa Ava ile lao ele Atu bui for lao iti pe fele fele Omo onga ia tafe alo fani Tafana ia ola file nei la lonangi Veo sematangi Uangi fa tuilangi Wafa penale nei Ola ngai fe mo ai Uamativa
Mana tua le amatanga ya upu mau loi mata. Na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga. Wa e loa nei leo langa, ma ua sui fo i o loa nganga. O nei mau mea na o mana o iai, ua le lea uma i le ala. Sila mai a ia i nei mea ua o whai. O lalo i fole tunga mau o te tau atu ua o fo i mai ai. Umatu o si o uola, fasia i tai whai tionga. Ai mo oe o te le i whaafiti, sa o whai a mea siri siri. Ia, tarufa lava, malo a fua ai lao o maua. Tai ao e sula ile lofa moleanga le lei o le tua. Ngā ua e malo lo le leia. Ar ngā fui o ngā ke ka nguru a mapuro ulo i afu. Aia, ia lea fo i wato e usu mai. Tā ua tele. Awa o hawa noa uma, o hawa noa e whai e le tua. A le maua le taimi ma le hawa noa. E le ao ngā mea uma. E whaatino ai le tautua, ma whaatino ai fōi, wa whaafōi le vi inga i lo tātou tapa au siri le langi. Ona o mea le lei uma ua ia whaia ma mō tātou, mō oe, ma au. Ia, ma i tātou uma, ma lau ali i. Ma lau kama i ka i. Ia, wala whai fōi whanunga le lei, i le nei aso fōu, le aso lua o le masina o November. Lua fe lua sfulma le wha. Le ua afa tonu lava le tu la sfulma le lua. Le whai ama wha manatu i ato i e loa umea ngai whai ma le bele te iai ma le aso ma le teimi. Ina awa o isi i o la aio o mai le keimi le ngei. O lai pōngi sā le ma fau pupula i fau longa mai. O le whale e o aine ka ke mau i ingi. O le whale. Ia, rata alofa ia te oe. E le nei tai au fau, whamui mua sa manuia fau, i le nawa i aso. E tiute ma whaiva alo filima, ina ua nganga ifo whaiva o Samoa. I le aso ana nafi ma tawa lunga fau i ai, o tau tiute, ma whaiva ma malu. Ia sa whaso wai le atunu. Ia, i le nā fau i vai aso. Telepopo ngā, ma whaingata, o whaalawe lave, o ngase, o mea uma ese. Ia, e whetuleni mai, ia matuta ia ai, ia le sāfo lau o le atunu. Ia ma le tangata lava ia, tō tasi, ia malu i tau, o loo whaafisa ngā i ma oe i teimi uma. Ai vi ia lava le lofa maleanga le lei o le atua, o loo ia, whaatafa ia au vale, ia whaapena foi o na whaamoe le pe au langa vale. Ena ia, puipuia, loutou soifua ma so mātou wola. I so se taimi ma so se mea e wheta alolo a iei le atunu. I mako sa vali solo ai ma pūpū o ele au ngā. Ia, tātou te wheala wha i lava i le ata ma le fifia. Ina ia i maua le nganga le nā. E whaawhaingo fi ai mea uma i le mawhau. Ia, ha ta lolo la i o pa ia i sāma whainga o le atunu. Awa, ia, o pa ia lava mai le vavau e o le wha vavau. Le sisi nā te toe tō e sea. Ia, o māwaenga fo i a tupu, ma tō whinga tupu, a le atunu nei. O mea nā tātou te tau muri ai. Se vanga nā o iei sisi tangata. Po sisi vale e nofo ma whaasi se mea le atunu. Ia, se kakamāle i alalana, i mea iau te tala noa tuai. Ia, pa ia mamamalu whaale malo, pa ia foi mamamalu whaale atunu. Ia ai matua lava le tuu, mamawalunga le vi inga le atua. Ona o tau o whioi o le langi. Matama sā o le ngā luenga pa ia le atua i le awhai ngā luenga. Lo tala whauto e tu e fia o Samoa, le nei atunu, male lalo langi atoa.
fio mai i le Tanoa Ava. Su mai, tala mai au, tātou Tanoa Ava mele alo fisao Samoa. E te maua i le sao. Io, ea ma se me peperonga au mea sa sao ma mea ka kukali ie. I le nei aso. Ia, ono o lea ua mafuta mai ia le tātou ulua i malo. O le nei fo i tai au. Ia, manatu. Manu manua i le taimi. A leo fatasi mai ia le tua fine ia ati. Mai le tātou whale ta vale Henderson Cars i le nei tai au. Fatalofa ati malole soifua manuia. Malofo i le ala usu le nei tai au. Malo soifua sa vea lange mai a oi fole ta mai le nei tula o le aso. Ia malo lava le ngalulue. Le foi la lama fai u foi ngalue ngale nei aso. Ia, sa o le nei. Malofo i ate oi le ala usu le nei tai au. Le ala uono le ia ta aso fai ngaluenga mai le aso ngafua. Malololo to te le anafi. Ia, a o lea ua whaasolo mai i lea stona. Ino malolola ia lea tai au. A la fo i ke pingi la. Ngai ke ona. Ia, sa o le nei. Talo fai. Sa o le savia. Ia, na. Every day is another dollar in your pocket. And in the bank. Ia, ta ule na, o ngā ruenga tātou te tua iai. E tu uali whalawa ma le paka ka miki lungo le lau. Ko ngira mo kesi ma le rent, ma isi mau mea, mau whaalawe lawe. Ia, maloli le ngā rurue. O le ase tala mai i le nei aso ma fuafua ngā luan mo mau fo i le tātou whale tāwale. Ia, whaftai lava sa vea, ia o se li pose atu i le tātou whale tāwale le Henderson Cars. Ia, le temi nei, ia o lea maso pisi lava whaatumbia i maso whale tāwale le temi nei. O lea lava whaanga solo ia sign up nei le malu foi la tunu sa fape ona le I uma ona ele mai ona saini ala to kon karate ana nafi yo le ua fa uma I le aso nei yo le fa solo lava o le tu lava le fa mo mo na I tato ai na le malanga mai la loi I Wellington po o Christchurch foi yo na isi tato ai na sa fape ona approval to application na san nafi ia le tato a malanga mea nei tai au le na felle mea nei tai au ia le wa fa mua ia la to ia fa ia la to sign up ia na isi fo a ingolo wa piki ala to ta vale ia o le fo io fa nga solo lava le ia application fo ia online o le whaalu lava le teimi nei ia oan nei le tai au e pe oba ma le whaasfulu ia application o lo whaapea ona whaato ai mea nei tai au ia leo tamu whai e whaa uma malatu nei ona nei la stoa nai ia e whai lava le mema whai ona sali mai ia finance ia o le lama whai ule aso ia o le va ai tu lava pole ase te mi vave maua mai le tali ma fa pe ona fa o mai ala so sign up io le o se tala tu le sa so fa la wiloa sa vea o ma tu sa vale solo le fa alu le te mi nei io o ma so youth le mahinda le maua le ala fa tu pe fa fitala io tele lava le malo la tunu o le fa pe ona apalai mai ai se mi nei io ma so SUV 700 fitunu 4 ia o male maso Scorpio Kiwi Edition ia o ta vale na I lua le mau le mea lo fatu pizza I lua feta la malo ta ua tele whaftai fo ua avel wha mua mo I la tau ia malanga mau mai ia awai e uma e uku wha lea wha tumuru pensini toi fo ia ia sa o le savea ia o vaenga umana e whai uma e lau Henderson Cars paulava le mea le ale customer ia na le oso lava tonu ma driveline sa avale e fa asumo e mātou ia e tutongi fe mātou ia pase se alu le vaa mo na ia tato a inga le fa peo una lalang papa au mai Christchurch ia o tūlanga umana ia male tike le vaa lele e tutongi e mātou ia lo ticket e te lele me luna ne e piki lau ta avale ia malo whaftai
Ia, tātala noa I le teimi te puni ai I le so, ia toi tala fo I le so tai au. Ia o aso le vai aso, ia e tala mātou le iwa tai au, a te puni le ono la fiafi. Ia se vangana le aso na I nei le aso, e te puni mātou le lima. Ia le aso tai au, e tala mātou le spulu tai au, e te puni le whala fiafi. Malo, ia, lelei. Ta ua tele mo le silafia le atunu ia teimi ia e te tala ai e o lava le asal na ua whamua sauringa o le tai au. Ia o na anga I e tuai fo I lea. Ia e whai le isi ngā ruenga wae e le ai se me le anga I le natu ilo tantonunga le na. Me le lei ume mwhauna whai le asai so sonia I o tātu tangata. Ia, lelei, a whai e sisi vanga pa u ia te au, ai whaamanatu mai e oe, ia, ma tā tau mawai e fwoi pe a whailo le tā telefoni ma le tā tuatusi. Ia, ngā te whaamanatu tu lawa le malo la tunu o lo whaapea, o nea fia apa laisi ta avale, ia o le e whaso ta e maile mato Henderson Cars, le Facebook page, pe o le whaafai fia le malo la tunu o ona send mai ala ko documents po pepa fai mana o mia male apalai ia statements yes email mai lunga maso Henderson Cars pa nga male messenger ia pole vala au mai fo le maso ova salau numero fitu tasi ia male maso tuatu si o le tasi va fa Kevin Drive I papa toi pa sai la savea mole vano. Ia, whaafatai fo ia te oe, le tua fine, ia mo le teimi ua whaavanoa mai. Ia, ua fo le whaafunga anga Samoa. Ia, e manuia tele, ia whaiva o tutoe o le rei aso, tātou whelua I pēo. Ma manuia fo I le sapati, o na sauringa a tai au, ai whaasoifua ia mo le teimi nei. Ia whaasoifua savea? Ia, soifua ia. Le ua toe sfulu ma le 5 minute o na tale o le tu lai tasi, whaamanatu ia te oele o nanga ma le tautua le nā, a le tamaitai o ati, whai mawhonga tau moli foi o le sunga a Shusinga. Ia po le fionga a muri anga tele, le au whainga ruenga le nā. A le Henderson Cars, o valusalau fitu tasi. Ia, tau o le nā, ia, wa fo I le sila fia o le numero le isi togi e vala au iai. Ia, malesi, e te angai I le lotoa o le selau iwa sfun ma le wha. Selau iwa sfun ma le wha, Cavendish Drive, I manukau mapampa toe. Ia, whambuimboe sa manuia lo tai au, I malei fua mai, I le nei fo I tai au, nisi fo I wanga I atu. I ta longa mai moa foi ia mataputapua I whaanga tama o lo ta aloai nai whanau ia o alo matama whanau o le tunu awa na watu foi la ufautuanga le lava yaso mo le tu o lalo o tātou wā nei o le au mai moa ma le au tāpua na ona whaamanatu I atu oe pe e whaalongolongo mai le whale po whaalongolongo mai le taavale po lungo le interneti o le upenga ta whailangi o a uma mea nai ke wha o ngā mai ai. O le kilo mai e ane I a tau savea. Ia, whaapea fwere le sunga I lauli. Isaac. Ia emana tua lau tala le nei. Te ula wā mio. Ke ula wā mio. Lau wā mio solia ma lau wā mio tau sala. Tau safia. Ta mali. Rei le tala mese le angale. Le tangata, le teine, le tama, I nā whaaloalo tele, mahava tele. Ia, ai le angale whemai. Ia, e loa I wingo tala tangata. E vi ia ama whapena fo I ona whapea tala. O, ia ai le leise a inga. Pe le lei fo ni mātua e sa wale tamale. Ai le anga lo whalong whemai. Kia ole a miu pua ala ko so ole lopo o ise ki ngā masaka maa almukua a miu pua. Mai kala lesko inga ngā ingo ya Rose. Mai ole makua a miu mammal la so le. Wale animal a mai mammal. Iyo. Ya. A talo whawhapto ia te utou.
na yo tina ma ta ma tua sin fo yo le tu no ya o mai ka fa sanga I fo ma ka ko kali le nge yaso to e tolu waso ona o lea ele feelinga lau a mata le te mine nei a lona taunu unga le na ia po ai o le apeles tene fo o le malo tele o Amerika o mata I tuina ele laro rangi ato a wale whai mai tangata o le tamau a inga o Seina tamau a inga o Lucia tamau a inga o le atu Asia tamau a inga o le atu Europa e le tai tutusa ma le tamau a inga o le malo tele o Amerika. Powerful. E le ngata I le tamau a inga. A o le mea lava tau seleni. E iei fo I tupe e nofo ai tālafu ai fo I Amerika la tau ia. Le malo tele. Ia ai o le mea tāua le namantua fo I le tula fono wha avao malo. Ana wha pēno nofo ale malo la tau ia. Ma print le la tau tupe. Ai. E re aisi se malo e a fo e makiva. A langa tu la fono fa va malo le na. E tau ona fe silingia ma avele mana onga. Ele International Monetary Fund. E tau fo ona fe silingia le World Bank fa le tupe o le lalolangi. Pe o inalan fa pe mai la le la print out e sto se la 1 milion nai. Ia po se 5 se lau miliona I lau tau lava currency ma lau tau tupe wa te litanga te fisiri. So, e whawhenga maua ka kukupe. E design le tātou tupe. Ia, o na avela ia le pasia. Ia ma whapena o le whala e ta otoa o le design level na sayai. Ia pe o na whaifa tau vanga fo I lea taimi ma lea taimi pe a o tātou mana nao. E sui mai le onos fulu tāla. Anga ele fitus full tala wana pawal ne le atu ma tau tia le tula na mtatia ina wato le onos full tau sango le tato watuno u manatu lo ma le fionga le tumai tai pare mbia ma na kapeneta ole a faya se finga fo e mana tu ai I sentuli ma tau sanga o alua ma lumanai le mea na tupu I le matua o le onos full tau sango Samoa. Ia ai fe ai fo isi kuri ma isi solo tai fau ma mai le vatu va fonga le tunu fa mai ia lele ia ia Amerika ma Britania ele foi se la ko kupe fa pe e on se fo ole al ko fe ole al fe au ia isi ma lo le me le fe tato ko fe ko fo ko lo ko le anga mo le fa le uto vai temi yo to se sila lai wa uma tutupe ele ai ma se pau ta la po se lua ta la po se lima se fulu po le lua se fulu e pipi ele ko kule po nem se me ele na fai piano fatto me na fai ya mose na mata e muliu Io e wai e fo ile tamari e ona ia lengo ai pulena. Io o le la au na fausia ile ai ono. Ai le tau nuu i matu vai e le mele. O tau sisila fo i wale o le aso tona. E le ngata le tātou Tanoa Ava e palu whakasi e mea ma ngingi whakasi e le mea leo ava mua le atua i le tai au. Tau mafo se ava ma se ipu mori ipu le tai au le whafonga mai ale atunu e pei au la ete pei au le kak whafsanga I mawhiri ka ava lingi la ava le atua whaftai lo wanga lei fusia matou le whaua malo leo mori ai lapa ia ona o lo wanga lei mo lo alofa mai ua wha tele vave pea lo alofa ia ai wha tele ngese mai ia louto sa ma lou ona sa'i ma lou lava papale ia mio la wuri la mio la kuskusi le ma la pala vale ma la kawai ma ia ai le ai o tātou te tali e mawhiwhia ia e momori atu ma tātou whetuwha e momori atu sa vali ia ma tāu au whai ai ia ma tāu pole nei vai aso
alo faiva le atu nuu, ina uanga ngā le la e le tai au, se ia o lava, i le ta milusanga le la ma le wati, e ngā ngaifo ai faiva o Samoa, i le afiafi. Ia, tātou, whaanono manu fo i matatalo, mō tātou ainga, o wō mai masani, ia o uso matua whawhine, o i lātou o lo alala ma papa au, Samoa ma malu, ma mana, o lo o afio ma alala i Amerika, po whea lava stete, o le malo tele o Amerika, o lo o tau nopia i ai, ma afio ai. Mātou te talo ina ia musuia o tau le nganga o le tua, ina ia mawhai, o na whaia whai unga le lei, ma whiriwhiringa le lei, e whiriwhiri tā nganga ai, ia taitai e tūlai mai, e wha wau, ia le taita inga o le malo tele. Awa, e whaatilo lau mea uma iai, ia, e wha amata uma iai, le lalolangi, a e whape i ngā ioinga, ma whainga whaavai, tū la whono, ta mao a inga, o ta ngata lau tele, le saolo tonga, le whaavai, the Constitution. Io, ale malo tele, a wane mele ua wawa e tune iai. Whamai Donald Trump, e fia avea o ia o se dictator, a tau leo puna o le dictator, ia pea o le pule fole le awao, pule totasi, pule tutu, io, i saolo tonga, maolanga o tangata, taipei o le mea sao lailito ina o Idi Amin, Uganda, mea na o lailita maloa o Adolf Hitler, ile malo siamani, ile taimi le na ufangoina o le Nazi, German, ia pe o le mea whala ia North Korea, o Jong-un e po ile ngō ponau. Ia mare paka reo Putin. Ia, wawai tangata e fia wō ia Donald Trump. Mai, I want to be like them. O winga ia o meo tangata fia pule i le saolo tonga o tangata. Ana pō le mene mata tia na whai e Donald Trump ana pō. Ono stasi o Congress woman, tasi o tina mata maitai, sa avea ma ta maitai kon kalesi o le Republican Party, le ta maitai a Liz Cheney, lon ta maa fōi, lea sa avea fōi ma kon kalesi. Nā le tala Donald Trump, ina o bua whaatala noa atu el tangatala nao Carl Tucker, ai fe mai le tala al tala to ino Donald Trump. Ol fa fine le nai ngo ya Liz Cheney fa fonga sambo. E fa peani me tau tala i se tai mas tangata o lo fina wina ina ia avea o ia o le Palestine mo le taimilona rua. E fa pea se me tala le alta malo upu le upu. O le fa fine fa vale valea le nao Liz Cheney. O le me te tau na fai i ai. A mai fa atu i luma i. Ai o main tangata e matua whanga fōringa. I le la au malosi. Iwa pulu whana e whana ai. Kosioti. O tau wawa ai ewa i le i umia. In less than 10 seconds, it went viral all around the world. Nale upu nā le viral. Ua fia se lau miliona ua mata i upu o le tamalo. E ala Samoa lo ala lamba papa au in Amerika. Leo tau sao tual te malo, le mena te whaia, le whaino lau ina atu le lisi at nafi. He will stop your social security payments every week. That's exactly what he said in the project 2025. O lana anava tau le na, e siria le iwa se lau, i tu lau, o le tusi a toa malona mafia. Nasa ua. A whaila le o tala noa whapenei i luma o ta ngata fia. Le se atal te malo. He's telling you exactly what he will do when he becomes president and returns to the White House.
to the Capitol Hill. Well, e lava e ale nā mea. E musui ai oe ina ia tau fia le ta malolea. E le ta tau ona toi o mai I te tonu le mautafono. That's exactly what he said to Liz Cheney last night. I want to put a bullet, 9 bullets to her face, where the gun is and a rifle, and 9 people to shoot at her. Exactly what he said, and he meant it. Nama tua aiwa aila I talandoanga lena sau nei. Mea matautia le nā. O ta ngata umasalangolango ina Donald Trump, generals, military generals, chief of staff, 4-star colonels, salangolango ina le tamalo, ua whaalongo I upu ia. Ua li liu mamimilo uma le lango o tangata. E le lavala le mea leo ufai mai ele tamaloa, nano mai a tipi lo ma le tau Social Security. Ia ese nisi mea ngai I tupena. He will stop paying and end your Social Security. My dear fellow U.S. citizens, isn't that enough? If I ilau fai unga. He will plan to stop the Obamacare for your health needs. Au fatu fo ia nanafi. Ma nei vai aso atoa. Ina ia lelei la utou whaafonga mai. E le na o upo Samoa ma upo whai o New Zealand nei. O le fo ia monga ma le whaafafa lei o tātou pātua batua ua. Ono mea ia na tupu mai. Le ngata le tātou sitsen il whaitaunga lona lua. Le la tātou se il whaitaunga lona tolu. Le waa lale ma ngoto I o. Ioi. Tele mele le New Zealand na whai. Tele foi mele anga na whai. Tasi lea lea mea lea lava. O se a u o lo tū le pātua o Samoa. Matanga wengo immigration. O atu e whaato ese mao mai e toe au talu le tula fono le immigration. O tātou visa, family categories. O le whaawhaingo fia o le malanga mai ma le malanga atu. Free visas. Tasila na whinaunga. O le whaalawe lawe. O nei whiutanga inga uma. Ile mea leo le whawhaingo fia o le atu mtoe o mai o atu mo mai. Free visa ma whaingo fia le whaatino ina o visa whaatangana. E pa uma ia I tātou, langa o tātou o tangata tala pepelo tātou te le pui puia ma whaabaori ia tātou tau tinonga. It's the nature of Samoa. Ele o Samoa uma. Au le nā tura le nā o mea. Ia I tātou. Nā o mea I nei fiu e sui. O uma le ono masina po le tolu masina na watuele visa whaatanga in good faith. O ta tala mai o te sau. Alu rai whanau ravel kua. Inga ngai ko saure. Aia. Au umea ngiso sola lo mariska malo I le lo e o kau ap. Aso sola. Ma le sifa finge I runga I keri o kau mori ai. Ale fiu le immigration e sui. O umana watu le whaatua tuanga. In good faith and bargaining, e watu lo visa e te sawai. O tātou lavala e pa u iai le tele o whale tonu na. Tātonu le tu lai tasi tātou o I le tātou malolonga, mana ia tātou whasilsilanga whaapesinisi foi mai, koe kako a vauvo. When you shake up, I'll bring you some more. Loa mai, washi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai,
besties, it's time to say bye-bye to your bin tags. From the 1st of December, you no longer need bin tags in Waitakere. Simply roll your bin to the curbside on your Auckland Council Bin Day. Search bin tags to find out more. All together Auckland. Mai moa I lau whetū Samoa, le au lakapi liki at mai tai Samoa. I le aso tōna I nei, le aso lua Novema, I le lima I te ai le awhana lima. I le malai ale Go Media Stadium, po o le Mount Smart Stadium. I lana ta alonga whaitaulia, ma le Fiji Bully Kula. O le awanoa wha auro le nei mo lau whetū Samoa. Mo le awhiatu I le ipu o le lalulangi I le tausanga fau I Wharani. Whaatau loa sau ticket I le ticketek.co.nz. E tapo I ai lau whetū Samoa. Ona taualunga I le taalonga mata ina alii I le vao le kiwis, ma le mate maatonga I le lima I te ai le valu I le afiafi. Go whetū Samoa! O le Parkinson and Bowel Skill wa silia mal se lau tausanga lana tautua I le ngao sia o maafa manatu ananga tā. O tausa ili se maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel Skill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi whaamtalanga. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio I mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lawanga ngana, e lea I fo I se tutongi. Wala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. E tolu sula whetala le tino I tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fesosoani ai le tonga tau le soifuanga wa ye nei. E tolu whailonga tupe ta I lima se lau tala cash. O le ase ina I aso for wele taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa I le se. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le mai cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Morisi whaamtalanga wala au le ovaru se lau tolu wha lua tolu. Seki a Digicel. Tasi limoi votu. Amo. In this update, a series of separate crashes in our main centres has kept emergency services busy this morning. Firefighters have rescued 2 people from wreckage on Auckland's North Shore. 1 is critically injured. 5 people have been hospitalised after a crash in the Auckland suburb of Bucklands Beach overnight. 4 people were taken to Middlemore Hospital in a serious condition and a 5th with moderate injuries. A horse float has been involved in a crash in Christchurch. Emergency services were called after a vehicle collided with a pole and another vehicle near Russley and Yaldhurst roads. And a person is in a serious condition following a 2-vehicle crash in Upper Hutt. It happened on State Highway 2. And motorists were advised to take an alternate route, but the road is now reopened. Extensive criticism of Health New Zealand's finances from Treasury officials, noting the more it hears, the worse it sounds. Newly released documents expose Treasury-held beliefs that nobody in Health New Zealand seems to know what's going on. Claudia O'Neill has more. The reports reveal Treasury's judgment of risk in the health service is hindered by partial, sketchy and often confusing information. They also describe an exceptional burden on Commissioner Lester Levy, who was brought on to replace the board in July. He's been tasked with cutting $2 billion in savings, advancing health targets and improving the service. Police are appealing for information after a young girl was assaulted in Hamilton. They received reports of the girl's arm being grabbed by a man driving along Silverdale Road at about 8 yesterday morning. She's shaken but otherwise physically unharmed. The man is believed to have been driving a silver van initially parked on the wrong side of the road, facing towards Morrinsville Road. Police would like dash cam footage from anyone who was driving along Silverdale Road between Morrinsville Road and Nevada Road between 8 and 8:30 a.m. That's news. In sport,
Ignore the booze and focus on the task at hand. That's the message Auckland FC coach Steve Corica's sending goalkeeper Alex Paulson ahead of this afternoon's inaugural Kiwi derby in football's A-League. The All Whites custodians in the unique position of having played for the Phoenix last season, meaning he'll be back in front of the Wellington fans. Corica's urging Paulson to stay calm. He's going back to his old club. He's going to get booed. So, that's part and parcel of football these days. He just needs to concentrate on his job and focus on that and only that, and, he'll be fine. Wellington Phoenix coach Giancarlo Italiano insists there's no hostility towards their former goalie. I saw a social media post that, he loves the club still and, he's forever indebted and, we're forever indebted for what he did last year. So there's no bad blood between us. When the coaching staff send, they'll give him a big hug and so on, wish him luck, but obviously not too much luck. Kick-offs at 5 p.m. That's sport. I'm Sandy Hodge. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Ia, lena, ua whaafonga fo ia le tātou tunu ui tala I vai whanua le ngana Peretania. Ia, I te koe kau wha Samoa kua ia ke o le ngawa e maan malama le le iai. O le ua walu minuta wa te ele tu lai tasi le tautua le nei mo o le si o whongo Samoa, le Radio Samoa. Sfulima iwa tolu a moi au kilani ma le i atau sa vea, ia whape fo le sunga le lauli. Isaac Paunga. I le tātou por kalame le Tanoa Ava, e le astona I e te maua I le sao. E le whasisilanga nei, e le fau. Ai, umana tua uma e le tō tele o le tātou o tunu. O le whaalapupatonga lea, a le 4SJC. Ia, matausanga umalava. Ia tātou te whai ai I le whai. O le whai lea. E ala I a tātou su ngā tupe wale se me la kako o e fōa I aile se me fōa Ia a mata mai le te leo tau sanga a o soi fua fō ia le fionga ia le sunga ia ma olo ia pēr ia sui le komiti le nā le olo ia pēr le teimi le nei o le tau sanga le o le tātou fōa I tau sanga uma Mo I lātou o te mai te isa o Monike ia whapea fōi ia no whanga pe o le mapu I whangalele ia maisi fōi au aunanga ma whalaputonga I Samoa. E whai e ala le tātou fōa I lea lo taimua I fōi nisio o uso matino mātua e pe o le whionga e apesta tā mālirangi. Whai mālo Alan Stowers. Ia whapea fōi ia le sunga le awhionga le to whaiono, toko to whaiono. Ia, ma le to o tele lava o uso, lo o wha maupopoina tamatuai o le St. Joseph College, Old Boys. Ia, mai le nā tausanga wa tele. Ia, sata ia ma nuti mea whaatasi mai la tōle nei, o le sailinga seren. Lea la ua o mai fo I le teimi o le tausanga. Tātou activity muli lava lea, sa ili ai se tātou seleni. Sosoni ai, I mea whai. Ia, I pei o nei ai, ia tamaita I sao lo o lātou tatalo, Monike. Ia, mo I tātou ma le manui o le kalesia, ma tangata uma o Samoa. Ia whapena fo I le anga le lei atuai I nai ta mamtina mātutua o lo o tausia I le mapu I whangalele. O le tātou sailinga sosani la lea, o le awhatino I le asfareile, o le asosfuma le lima le nā, o le masina le nei o November. Pe o na tātou masani ei tausanga uma le te le tausanga ua tuanai. Asani una avea tātou fua I siri atu le te isfuru afi ono le alo lofa mai o tangata. Ma o le nā fua I
pe tā la, pe lua tā la, pe lima tā la, ia o loo sisila lava fonga o le atua, i le mamalu o le atunu, nā tau te talisa paia, ia le tātou asabo, ma le tātou a isi, le tātou mafutanga. Ia, le nā, o la so sifuru ma le lima la, whaamawane lau kāle na waito e vato fo i lewa i asu le tātou porkalami. Ena ia mana tu ai, to tele o nei mafutanga e langulango ina, e fionga i pātele, ia, whapea fo ia pālisi o e kālesia kākolito, ia whapena fo ia tangata lau tele. Ia, lela ua whaavanoa, mana tua fo i sa masani na whai i o tara. Tausanga uma e whai o tara, ia, tate alofa i sunga i whaafiongainga ma afionga i pātele, ma tamaita i sa, e nofo solo fo i lea. Ona o le mea fo le tātou te whaasamasama noa. Ia, ma tātou a isi pula e ina. A lea la, walo ia. Walo ia, o le a tātou a se atu, i le maota o Samoa, i mangele, i le aso sfulma le lima, o le masina le neo November. I le tau le tu lai ono i le fiafi. Tau le tu lai ono le fiafi, o ta pena fo iai i sio mātou komiti, ia, whamatango fie, dia le maota, ia mese fo i sina whamalo stino, ai o le nā ua, a iai o tātou forms o iai i la, o le tātou company o la fuele tupe walo o langulango ina, malosi, le Pacific Easy Money Transfer, ia maisi fo i company, ia, ia le teimi whaalawi loa, uma ia nei company, mai la tau o loo, whaatinoina nei ātina o loo anga le lei mālo lofa mai ai, i le mātou mafutanga. Ia ma le foa, ia wa tausanga uma, ia e whailo lava i le leitio, ia malunga upenga ta whailangi. Ia masauninga ia o loo whaatino. E whailo ai fo i le whangatia, le au ma le foa ia le atunu. Lango lea, o le se leni mamana. E mamala ma pa ia ua foa i mo le atua, ma tangata o le atua. Ia, ia, e manino a mamala malama maati le vaai i le tilo i lo utau ma au. Ua whaasafua atuai mo i la tau e mana mia. Tamaita isa, Monike, i Vailima, ia, whapena fo i le mapu i whangalele, ia maisi fo i. Ia, isi fo i whalapu tonga, ia, e pei o le to manga, mo le whanau, pua ngā tia, ia, ma anga leanga ina. Ta ua le nā, iese fesili le mata upule na, wala au maila ia le telefoni lea, o lua, tolu lima valu, lua iwa ono lua. Toi whaafonga le numera le nā le fionga atu whaiono toko, o lua, tolu lima valu, lua iwa ono lua. A o whale umala malala na o iei nei. La na o iei nei le Pacific Easy Money Transfer. O lo iei forms. Go and pick up a form. Aiso form tu si eile ngua oe ia po tātou mafutanga, po sifala po putonga, ia, whapena fo i ona a whai tu uai i nāna u mea lofa, ia alona nā fo i te saua ma oe i le aso whareile le nāle aso sfulma limo November, i le masina le nei, o lana winga toi lua vai aso tātou tu vai i ai le whamu moe le nā. O no o mai leo la utala noa. Ele mata upu lea na mamori mai le tātou tala mai Samoa. Ele whaano noanga ele tūlanga o iai le toa. Ina ua le uma pele i tutongia fo i pili o whanau o lea ua se atu ia lātou su enga whai u o le tausanga. I've siri lea tūlai mai. Ai sea. La le mea ua le mawhai e una whai ni whiutanga inga.
O fea I tu malo ye tu la I mai mea nei. Awa o le tele o isi tu malo. Na la tau wha ma ite le wha soa o tupe ia na watu le tasi le miliona ta lao le poloketi. Ina ia tāwa vai ese se pasene o le tupe le na. Ina ia mawhai o na whasoso ni atu e tu tongi ai pili o whanau. Lea ua o I kolisi maululunga. Tā pena ai mō suenga e unufale atu ai. I le preparatory year. Pa o le vasenga mua le tausanga. I le National University of Samoa. Pa o le papa I ngala ngala. Fea o ave I le wha mua. O sili le na. Sa o watu fo I se tasio o porkalame na ua mātalandoa. Ma le fionga. I le minstao tupe. Whabata ele I tilo ma wa ai. Le whaipule o le I tu malo. Malana soa komiti. O le fono whawai. Nāle me le wave ese ai loa. Sina 5 se lau wafe. Ia po se lua se lau wafe foi. Tolu se lau wafe. E a mata ai sina tama I whale tupe. This is the constituency's own operated local bank. Si ala toua tama I whale tupe. E le toi o I oi. Isi whale tupe le tauranga. Tele le nganga o sama mea mana o mia. E watu e wha mao ni ai le long. Ioi. A se sila la iai. Tangata le tu malo. E afe mon tupu. Tangata palota. Tangata mātutua. Pe lua afe foi. Pe toru afe. A vea le nā ati nae. I mafau faunga fau o tupe fau nā ua maua. O ati nae fau ia. New ways of doing things. New thinking. New business. This is new money. New developments. This talawhalelei o sa pisinisi e ona ia e tangata o le tu malo. Sitama I local bank. Whamai le tala le fionga I le. I le minstao tupe le atau sa vea. Oka. Le au le lei o le nā manatu. Awa tonu mai tasi leo se poloketi. Mai le tasi le miliona lea. Leo tu whātua nawa watu miliona lona lua ma le tot. E matua talia ina e tangata o le tumalo. Aisea. O se atina e le lei. Naona e fia mana o lava se tupe. To togi pilio tamaitiao. Alea. Wā me tau te mana na oile a inga la tauia, whaile lo. Wha mā le tupe tului po le interest rate I tupe to tongi mai le principal o le tupe nano no oile tangata. Au mai whanua ma whale ma meo. Ta vale. A setana. E wha mau ai le loan as collateral. Ie le mawhaifoi na e sola. I sesi paneta. Pe te sola foi e nofo ia pia. E le tongia lau loan. E maua o e so se taimi. You will be responsible and be accountable to this loan. Set the amount that you are eligible to loan. Ia, se I wanga nā, o fuafua I le malusi anga le tamau ainga, o isi ainga wai le tusa uma ainga. Ia. Me wha mau o koulo. Me wha mau piki apu, wale ngala whako I kamaiki I ngā ruenga wha vai teimi. O la le meri wha mau koulo, me wha mau I le awha eka le, ngā wha kaula le, lungai o lala, oi whaile whale. Ai lo nai to tono o lo I tu malo. To e tongi mai lava I lo tu malo.
fai le leitu la fono mai a inga, wha kon kalate, ina ialo ia le tu la fono. Lau tau osi ngā whianga inga leo le a whai e tau wala atu. E lau contract agreement. Nena. Lea lai no whai atu lau tala. A o whaafonga mai Samoa. O le nganga tonu ale nā o te tau ono o a e ila ngono o tangata mamatua o e fesili le fono whawai. Pele ise tupe soani mai ai vai le taua. O lea o toi foi tupe na fo i atu le malo, toi foi il matanga ruenga le malo. Ai se lato fasili pe ao o ile taimi fa tau o le tupe wa uma. O lea tausanga ma lea tausanga. Ai se lato fasili e toi foi i le paketi le malo. So you see, people, there are different ways of doing things. And there are good ways of doing those things. Awala lelei ma le mama ma musmusunga lelei na. Itai a mese pulenga. A fono fa vai. Mana tuala. Ele oni pule o le bank. Ele o le faritupe le o Samoa. Pa ma faritupe vole. Ian said ma le faritupe le Samoa Commercial Bank. I ma faritupe o Hatinai. Lea, o faritupe o kako. Era koe le kalia mai fax. O ele fele kusinga la kwa sumuro mo inga. Volo. A mai kupe len ko kupe o kako kupe. Per me le foi maori foi. They are called work and income support. E ako lo lava foi le foi se la ko maingi la ko food vouchers po ani la to me va pena. Ya pe vesili fo I mo se tupe manime. Ina ua le tango lima. E fai atu le application ai ma ia le receptionist ia po se si vo case manager ma ila to umalna. Ia en to vava ai lo la ia le APC le la lau I le mauri. Upu leanga umale le rolangi. E la fa ngai ma le upu foi le amata le fa. Ia fai ia la ai fa ai e saulo le maori o aku marpiliki fafo ai kongi e fa mana mana fe ko e o tu no ta va de no moi ni la ia van deul tu lo ai sumu no le no makua ai do piliki na o fa what happened for me oh it's not their money to blah 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 blah. So what have you done now? Just break down the window. I want to smash somebody. Calm down. Yeah. Calm down. Dale alau tang wala ele tauf miri el pa ku si lo makua. Miri alau tu wa vai tu lisi o kamanga. Fa ku vidi lo leo. Ia ngau miridia le mo uli mo silo makua ke ia silo makua fa pia la ke trying to see if I could comfort her and calm her down, but at the same time lo video le ke ia silo makua I mo ka val me ka se ia kwa la ke ma wel mo come stay here, don't worry, you'll be fine, you just go and give them a statement and then o ia ele ai suri e o foi le o mai le fa mai bla bla o alu mai para vale fa maori ro e mo le fing mo lo matu ne va kore ngai le look after her. I know she's very upset. Yeah, upset, all right. Throw 2 bricks inside the window. Yeah, na. O ko foi nga lui ko ngam kanga lu nga fa pe. Fai ma fu ma vai va le ka awa rin ko ku pe ko ki o king ya fa pe nga kam e me se o kan ko ma ku o le to e lava lo la to no sa I mo fa pare e fai me ya le na ala le mo o le ma va to si lo ma to anga lo ki ka ngo fa ma mulu fa run
Run for your life. Ia, lena. Ia. Ia le tāua lena. O le tātou whasoa foi, mo I tātou te taligi ai lava ma. Ia, ai tāua. Ia, le sila foi mamau I nāma taupu. O le tātou sa I ngā seleni le nā, ma le tātou whamoe as whabreile, as o sifurma limo November, I le itu la e ono I le afiafi I le maota o Samoa. O le sa ilinga ma le o le asamonga le nā le tātou mafutanga. For as JC, ia, ma le tō telefo I o tangata o le kalesia katoliko I fionga I pātele ma lātou pālisi ma aulotu. Ia, awa le whamoe le nā, mō nai o tātou tua whawhine o tamaita isa Monike, I Vairima, ia whapea fōi le mapu I whangalele, ia, olo iai tangata mātutua, lo tau si ai o no ua, le lava fōi lo lātou mānosi, ma pula pula la ngoto le soifua. Ia maisi fōi whalapu tonga te tau, ona o iai ia le tātou savali. Ia, ma le tātou fisoswani. Ia le mea lale na, o le alolofa, o tātou tūmalo ma whono whawai, whaalongolongo mai, ia o lo avatu fōsia mātou tu o lalo, ia awa e tofu uma tātou ma whono whawai. O le whono whawai e le leilan komiti, ma ola mawhauwhau o tangata. Tu na I ai muni au. I le mea mwhaiuna toi fo I mai le tupe. Tau tanga I masilasila I tuai ngā ati na e whapena. Mana tuala. O le nāwha le tupe. Mata I se mea whaatau waa. Tolu se lau wafe. Nā mata ai. Ai alu tau sanga. O whapena o na ola pea. Mos whateta inga la. O le Kiwi Bank lea. I le teimi o tūlai mai le te malo Richard Prepple. O ia lava lea na fina wina. E ta tau na iai se whale tupe au New Zealand. E wha ngā ioi e tangata New Zealand. Pū lea maona ia e tangata New Zealand. Wāne. It was just a tiny idea. But a brilliant idea that was put into practice and action. One, it was so ato New Zealand. Whai fōi e isi whale tupe o na lātou taliaina transactions e wha o ngā aile kāda a le Kiwi Bank. Tātou umotangata o le fōi e o tātou sea I te tonu o le whale tupe le. Nga whapea me lauri I mai tali. Ko wawa ai ele me o ia investment o le ri le o le ato. Io o I se o tātou mlaiwa lele. Me le whekwe makapoko. E ki alu mai kilo. Mai tilo po a stocks ia. Wa o mai ele fa solonga pe fia le tau o le sea I lea taimi ma lea taimi. Fa tau ni o sea. Because these are public enterprises. O maenga tu maoti le malo o lato a seta e ele taimi e tatala tuai le avanoa. E fa tau ni sea o tangata lautele. Lala fo lea leo no fina watu le tatou fuava lele o le Samoa. O le Samoa Airways. Ta tala le avanoa I o tātou tangata. Lea lava mātou, iei le mātou whalaputonga mai mātou, nā o le nofo, ma tilo ma mata. A whai pēr le mātou ngāruena. O le teimi a ta tala mai ai, whaata otos tu la whono, e alo ia māmana I ai. Le au wai o tangata lautele. Lātou te whaatawina ni sea mai le company le sosa ni e tuaina ia whaola mai ese si tātou valele. O le aunga atoa le nā le mea. Public enterprises and the way we work in partnership
or a joint venture. E so soni mai malo e so soni tu foi tangata lau tele la tu. Le ai o mai te mil dei e wole o to ia se si o to tali mai a o ani si fofuanga alu alu mamao mo so tato valele. Io. A o afea e tawhai le fina ngalo le malo i e talia ina le tusi sa o tu inatu alo ia. E le ifisiringia. Ai o le talo sanga e taati atu i o lato au tafa. A tonu e isi taimi ma se lao lao e manino ai le faitawina o le nā, o le ofo lea nā watu. Ina ia iai se awa noa. E invest ai tama whanau o Samoa. O lo o lala ma papa au i tunu i fafo ina ia a vea o se paanga tō tino e ngā lulue so tau au ma le malo ma le minsta o valele ma minsta o tupe ma le malo Samoa. Whaatumu le pū lea leiona vevesi nisi teimi whemai ole tele o aitala fia le kele ai. Tele o tausanga umawai na lele fuale le polinsia la toui o leva na ngau apa au le polinsia le pili ma le losi a lai fili li o mai isi fea ngainga na os yo ma le Qantas ia whapena fo i le Virgin la toui o le mea tas nga o mea ngau ia whawhia a whakua tui le ala kua le whawhi au pelo sko ingo tui kua whaasea sko inga au malanga le kalesia e su tupe New Zealand ma Australia ma wha moe toi fo i atu to tongi ato pasesi aya fo i a kua o ala ia leo leo o le kalesia ia ma lako whai au whai lako whasam whai a rea se ko sau i kongi ni mera e whai ako ka ko lele e kaunga whelei umai ia te tai o le malo pe au atu matoe o mai ina i alu le tupei au ia le ai e fio le Pan Am ma le Qantas e ngau i ai ia le tato valele whatu ai foi e le tau o le tele i o mau mea. Pāsesi ai tā lafu. Wha i o le tau ngata, ai pāsesi ai tā lafu. Kai. Ia le nā. Toi fo i la ia leo lau tala i pili ata maiti. Whawhitai a e au, Chris Hazelman. Ua tafa le finangalo o le pulasiri o matanga aluenga wa onga. O le a wha ua upea. E whanongo le lau tala le la whai atu nei. O le a wha ua upea o na su enga ata maiti ia e le i tongia pe le i a toa fo ina tongi o la tau pili. Ia opea e su ele su enga. Ama e a. Tau te le maua ia le taunu unga ma le result o autou suenga. Se i vangana ua uma ona tutongi pe tongi. O autou sisila la ia i le mea le o tula i mai. O le mea tau whaalata le mea le na. Tutongi whato a maua o results. A o mai la le taimi. E sa wai results al tama ma le teine lea e manuia. E awa unoa i le skorsipi. E anga waa ia i malanga i fiti pe malanga mai i New Zealand, Australia po whea lava. Po Saina po Japani. Po le United States fo. La le mea le awhai. Aia pe awhai wa le tongi le pili. Sawa misi mar skorsipi awa ele mfauna o mai results lai o e whai ei le mea lea ma le whai unga ale internal affairs
po le foreign affairs. Misi ato, e le o ngala le o sue, ai le tongi le pili, a wai te le maua ai au results. Tau se sila iai. La me le step in ai fono whawai. Pea whai o matua le ma whai ngau i ma le tango lima. Ia mātua ma le ainga o le tamo. La oki ai la i le tau ma whainga lea. A o lele e ono mai whafo le unu o le skoro sipi e te tau na aluai. Who's gonna do it? A vili mai fo i nei. Ia la e wala tau reprocess le ta vale alisi un ngari. Oi, e vai mai fo e o le he kau whio ki a kua ngai kau mai ngā oki. Ta ua le tātou tala noa le mata aupule nei, ma whaadia fo i whina ngalo le atunu. Tātou ua e tala le tātou leina. Ina ia ma whai, ona mai fo i se whautuanga le atunu. Leanga o lai whalongo longo mai, wautou se sila talu nei na amata le porkalame leo le nganga ifo whaiva. E lata i le se lau wafe i aso uma, tangata mai moa, ma sila, ma tufa le tātou porkalame. E whapena fo i le Tanoa Ava. I le aso e tasi, e tūla lata i le se lau wafe, i lātou fo i e komeni, lātou fo i lātou te share, i lātou e mata toi o mai toi o toi mata, e le umar kofia maka i a kea. E vere aka vesilo makua le fe mai au, wa ia fia wa ai au. A vai kuro maka nganga ia kia ua pia whai reo i ngara ukoi i ngara. E reo koi i ke kei i le sumu e koi i ngore. Ole screen la ke fa pe ngi ya o maka ya sa vea a wa ke ia o le pisi o le o se pu mar mo le screen wa kong yer koi ngam kal koi kai o i la le ke sa we la fi me maka le li o sa vea e nga ke ia la ia le wa ka fu koi nga ya kiao e ma fu ma ya o le walu e maka nganga o e le fa ko sa ka maka fakas ma fa le anga ile loko ko inga ya kia ma va venga ma pe oso se si ma yo si ko fai fa le mai ka ko me la tato se pat auto uma onai au pa lunga ole tato YouTube channel ale live radio Samoa pena vo le tato Facebook page tato wo talal tato leina share our program for after yatu uto. Ilo uto tufa le tātou porkalame ia ma e hafe mai fo i ma wha atalo fa mai. Po whea lava la le atunu o lo e mafuta mai ai. A wha mole la au lina ona tu uifua e lunga o nai comments fo i mai nai o tātou usum o lo o mafuta mai lunga o le api folinga Facebook page ia whapea fo i ma le tātou YouTube channel. Mori atu le ngang whaftai mo utou. Whaftai fo i le au palau vale ma le au whai pusa. Awa arkele arka ko whangu mer ke le fo ngā ori. Ere ese mai kongi sa vea. Ese mai po ngesi ke kele ngā. Keep it coming talo whai. Alofa o whaati seve. Whapea nā fo i a lena lua futu. O alofa tiai. O loi i saia. Ya, o timu ia i pai tele, Marietta P. Waile aka alofaria. Ya viriamu tole fua ta alofa viriamu. Alole, apesika mai kikisau yaku e fwele kamaleo ke wawa e kuie. O tupito ta vita lo longa. Len Saliba, ya, ma utou umalava. Faitau se lau. And that's exactly what I'm telling you. Ever since we had this program, nganga ifo o favor, it's just 3 hours. Nā le tolu I tūla. E le ai se aso e lalo ifo
o le lua sefulu afe po le tolu sefulu afe. E fanga I lunga le lima sefulu afe, e ono sefulu afe, fitu sefulu, iwa sefulu mon tupu, se o le se lau wafe. Alo, leo lua iari I a chinga, ia whapea fo I ne risa tupai, Marieta P, Sulita Salima, ma auto umala. O le mea nai loai. Le nganga whaaftai ma le fifia o tangata lātou te langolangoina le porkarambe ma fifia e kariye. E kariye ai mea vareare ni o sa vea. O whaasanga la vanao le fifia lātou. Ia amale awala e momori ma ki liva ele savali. Ia po le alava a ia taunu uatu ma ulu muta fulau wai. Ila ngona ma ai o fina ngalo mano fale ya sa tu ya ma ia se mata fo yongo ai eta ua le awala momoli ai ina ia mo ai fo le ata yo tato eva ya fa pena ma vave ya ma uma markai o le to sfur ma 5 minute tale tu la lua ta talo le tato lena tolu fitu ta silima iva tolu la le to fa Samoa Feo ta oto I elo fina ngalo. Ile nei mata upu o le ao o I tātou su enga muri o le tau sanga mona I a tātou whanau. E o atu wai I kolisi o nisi o le ao wai. E skorsipi atu nu ui fafo. Masa ili ma whalau tele ai le maramalama ma le tomai ina ia toi fo I mai I lau whanua. Tai nao Samoa mo atai. Au la wha whena whai. A o wha fonga mai foi. Le minsta o a onga. Se ula lea sa au tau wha fonga o wha tala noina. Ile vatu nei. Tolu, fitu, tasi, 5, iwa tolu. O whea le asuru I le atunu. Fono wha vai. Ia, leo o mou le tātou. Wala au talofa lava ma lolo sa I fumanuia. Hello. Talofa? Savea? Ia, sao noa mai. O sene. Oi, tina? O sene. Ia, talofa sene, talofa. Ia, o ele fale tua po lau fion fale masiofu. Ia, sao no ia. Ia, e manga ia ka kum ka up. Ia, o lo o foi manga ko ia. O se incentive le leila wa e se ko fale minska. Ia la. Ia ma e au. Langa o se ula. Ua leva foi onga faya onga. O lua onga. Lenga kai lea ia o e au foi. Ua leva nga. Na malama I whaafika ulingi. Ia la. Le ave se ai le responsibility a matua dia no makua le whapea na whakoa o onga I o ka maiki nga ua o le ingeski nga onga mai aka maiki lalo ma wha solo mai ia lako wa onga o makua o mai prepare nga I mea lea dia no e mo o le ia isi wai le mwhanga le o ia le sosoangi ia fong whaavai ngai milionga ngai, nanga ko ke le fuku malo yo so swangi. Ai ole meo ke fia kalangoa o iei. Awa ngai whaapea e avese ai le mkawha iui a mātua. Mātua, la sa. Nanga e iei isi options e available and whai o ngā. Ai whawhekai leo wakakala lea wangoa lea. E su e ka maiti. A ole whaakalinga na leo su e ngā. Inga ia mawale result le wai e alanka o fo ele vaenga le results abana inga nga mawa ku o le results ia le ai lo foi maseo kokongi pili za o le ria o tatou lava pa u o ka ko wa pa u ia ai awang e ave se le mea le fa pe o lai ai ia mea o lai available bela me fon fa vai e o ngai o so soangi o nga fa pala I lole makua ala mele makua la fai a fai makua la ngala ngofo moe le se me fai vid mai ngisila ale ale koko se kalo koko se me fa akau le o sa mo la kumu me ai la sa ma le akua I longa ele dia la le sa kumu ko sili o nga mau me pe o sa mo sa le le o ke lo inga kangaka o la makua o le ele they don't buy from the shop nei alai fafanga moa fafanga pua alu vale ele e fangoka mea langa o lai dai ele la wel ele ke leo sa moa e fa yesa ngaluenga madilo al mea la le ole o e pinko o e fia lible
le high life le ai le kongia pili. Ia. Ia o ka ko fo inge nyusila o le o ka ko mala le olanga. O le fa cost of living I inge faya si maulu. Ai le fa pela e ka ai le kalsanga akoa ai vili ma inge pili o ka meki. Ia. Le binga lo o fa so. Inga ia awa inga I fa pea e manga al makua e kongi responsibility of kongi ngal pili o lang kama ile sikanga. Ia, sao le la. Le me wa leva o tato masani o la fafo sao lo lo. Ko wala o mama ya le sistema sa mo. Sao le la. Ai ole me la ole fa pala la ngala la ke o fa mo miliona. Ai ele se ka wila o ma fo nga kulanga. Ia. Ia Malaysia me ola ye me no fainga o kanga kai fai. Ai ka ko va ai ngele skaile la sa mo le ye. Ia ele se ka wi fo ele si ku pe fa pe e alu ale ka fa alu ku pe pinko alu ku pe se ala ele ko ngien pile ka makiki avili ma nyenyi sila. Na lo fa tai. Ai fa se kai wa ka kala le va ngoale. Ese so suange ka makiki onga ole lo fa ko yo nge ya va nge ku ne vai kai I lo wa nga manga ku. Fa te lava ta wa te le na. Ta to fe lo pe. Ia, le si ta to vala au. Ala me ta wele le o sa no ye le fertu ya sene. Ele fa pe e fa tu na ai le tute ma responsibility o to matua, ta to matua. O mea nei ua te tau o na leva na tātou look forward I ai maturi matai. Ma mata I tuina e te lolava o ala ao o le whai unga o le tausanga o le mea le tau na tu ese o le tamala alu lesi vasenga ua o fo le taimi e tutongi ai I suenga. O leva te tau na paketi matati ese le nase le. Mio. Ko le ingu pio o e lele ma kifa solo e fa saule me vele su engal kama solo por que ya le vou start to vala talofa da va tu na wa ola o mai ta vala talofa balo so fo buia mole la me fa mole la va ole na o so no walum le ma so casting le mas na kan ho fo I Samoa e pink ya ole wingo la utala le fai e pinko mai ale so nga fu ta ule anga ye fongi pinko e fai la so sa e pinko ai tanga ta ale fai mai le ko ngia pilio ka mai ki ao ele fai sa o le mau silo makua ngali ele fa te e o le pinko nga vili mai le ngi usila ai le o mai ka mai ke e nga ya tato o la e nga ya lato ya o le melinga le kalangwa ko I fa mole ele o ke va ya wi le kula nga le Samoa la e ma kupe la ke le kupe a o me anga e fata mala ma ya la songa fua ka le sia songa fua anga yengi pinko fa la so sa pinko fo yes o fa mole la fa bia o fa so le nga ma lo wa la fa alo lava ia wale lei fa tai molo fingal fa dia ia on vera le ta ustinasia ia le ole pinto e pinto ai la sama le pinko le vai so ato ka fifi mana io la fa longo mai ma tu o Samoa alongo le lo ke mai ka ko le ori ai ko fa kamala I pidio ka mai ki male ai se stato vala autol fit tasriba iva tol tulo e ta wotele mo le si la fia le tunu fa pea o ko nga ka ko ke le lo ko me ai foi ne o mai ngai o ma ko lo uma ko anga e pinko ma isi mau me fai ai le ko ngia pilio ka mai ki mala ko suenga tol fitu tasi ni ba iva tol au ngā le tātou whasoa tu nai mātua lai wharongono mai ia saudo mai tātou walau ia malo soifua sa vea ia malo voire ta wata nei aso mau tiute ma whaiwa ia whawhukai ia lakai ka voi whātua soa o lakai ka pāsoa e mafua mai ai ka mama ki ngā mga kua mai a whai o le la whai wiu kausanga o mea mua muanga e ka penga mua e ka mama ki ngā e le pape o la wha mua me le au ngā
ku me o fala velavi a me ye a nga mo ka mai ki a wale lu manga Ia la. a wa a manguia ka mai ki o se sa anga mai nga le o e fie ka mama ki nga a le mela le fiu le fai a o nga ka wala mai pidi o nga ka mai ki i o nga le lole o le mea le a fai Ia la. o sorole pa pero se vidi a ku o ngisila e sira fia foi la ko vata o ngai foi ngisila o me o mal kupe Ciao le la. o me o mal sereng a ba a vidi mai a vi ka fai a ia o fale ko o foi ngai vai kai mi wa fai fo sin ka ukal so i fuanga e pa pengal so i fuanga ma le olanga e o kama makala la makinga makala i Samoa e o lai fuasi ala ua whanga ue manguia sa vea pe oi. Ia la. Awa oe sa le kausinga e lau ko inga malau ro makua. Ia la. Te nganga ma ki kiva ai whai ale mea tate mana o iai. Ia ngā kongua lau karinga ta vea sa rele ia. E halua siko inga i koko le kalo le ale mea sa maua mai ka mawhai a wale piri. Ia ngā ua ia ea lau ko wha. Tai. Awa, ala o la faune. Wale na tala no mai el fretua ya sene mele. Awa o matou le si a inga e le o e whaatau ni mea. Wa fa le lei whaatoanga, le lei la fumanu, o le povi, le whaafonga mai le atunu. Tō wawa ai i a whaatoanga le tamakiki ngao Harry i tua. O le pua, o le moa, o le povi, o le whaatoanga, o le talo, ta mu. Ioi. Ia wa vai la o langa ngalu al na fai mai la tau sang ele fa kau ni ma mo ile ngi me fai na o te alu la o talo le marketi io ma mai afio ma na o se le ale mo ngal ai ko kasino mo ai ko kasi malau pu awa ai fa pena wa mi o fai pe o weekend ma ko ai la e fai ale sakala o ka o me mo o le wa fi la fa le mo masaka fa kasi ko makalo o malo tu ilo male pe ato tu ye male mo na mal faskalo ya ngalu pese ko ko ngi u era sa fa lima ai ko kasi lo mo ya pa vai la ye le manguia ma kai pi ata vea sale le ya nga vai kai mi sale le ma kua o vai kai mi ngi lo ka lo mal so fuanga male o langa le wa ya nga wa si le fia anga ngo fo ngi le se ngari fo voile e fi working ai fai akule kinge fa ai onga ka malo ai o le mea kongwa nga le wa kupu vai kai minge ya ai so ia wa papo ya maleolanga ya pangui ali lo ya va tele lava alo fa tu fo i me fo ia nga wengo to ya me se fo ta penatu mo le sapati ia o le tāua o le tātou talanoa ma whaaso le aso le nei. Langa o le tātou por kalambe o lo o salalau i le laulangi atoa e maise a Samoa. Whaalongolongo mai fo i Samoa mai e la ori inganga vidi i folkako ai ngawange vidi e sisi ngiusila. Ngā waka usa o mea le ngira ko kupe o e la fo mai fe i ka ko piri o ka kamaki. Al tāua le nā whaalongolongo mai mātua i Samoa lo vantu fo le mātou tu o lalo. Ya ele pe ele fa tonua ma o ia la to fa yo ya ai na o se tu lalo le na ia fai mata ia la e tu le mata ia le lumanai to e fa minute tali tu la e lua tato se ia tato fa silanga ma fa silanga fa business fa tasi mata tu telefon i vai fanua i le tau le tu la e lua Hey! Mai moa i lau fetu Samoa, le au lakapi liki at mai tai Samoa. Ile aso tōna i nei, le aso lua Novema, ile lima i te aile awhana lima. Ile malai ale Go Media Stadium, po ole Mount Smart Stadium. I lana ta alonga whaitaulia, ma le Fiji Bully Kula. Ole awanoa wha auro ole nei mo lau fetu Samoa, mo le ofiatu ile ipu ole lalulangi ile tausanga fau i Farani. Wha tau loa sau ticket ile ticketek.co.nz. E tapo iai lau fetu Samoa. Ona tawalunga ile taalonga mata ina alii ile vaole kiwis ma le mate maatonga ile lima i te aile valu ile afiafi. Go fetu Samoa! Manga umia se maa wha manga ko siuki ngā lai Samoa.
E sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mō maa e lalo mai le 5 awhile kau. E mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 iwa po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. O e mo mia sini fu aro po ni ni fu fa PE. E ma fai ona so so ni atu le Chapel Park Dental ini tau talafia ngai. Tele awala e ma fai ei ona tongi le fainga o woloa. Se fulu ile fulu 5% le pa ufa pitoa o tai ni fu fa PE. E ma ea ile asu tolu fulu November. Pala au mai lo le Chapel Park Dental ile ovaru silau fa tolu fitu ono fa lima. Ovaru silau fa tolu fitu ono fa lima. Pe a fiu mai ile tasi fast fulu Chapel Road Eat Flatbush. Pe tanga iane ile Chapel Park dental.co.nz Musa appointment wa valu tausanga o lama tautua mo tangata Samoa. O e mawhauwhau po le ale isi la asanga fau e tatawana e a ngai iai. Mawhauwhau e toi fo I le a onga pe su e sau ngā luenga a ele I lava lo tā pena. E mawhai ele OCA ona fesoa soani ia te oe e a matalau la asanga fau ma le mauti noa. O le mātou polokalame fau e au fie le whāwa ia so suenga ma e o atu I le sefulu lua vaiaso o fesoa soani wha au popo. Mō nisi whaamtalanga le sitale le go.oca.nz/ignition Oceania Career Academy o Laulu Manai e a mata I nei. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Mo so mana onga tau palamba po le kesi wala au loa le Seal Plumbing and Gas. La tau te wha pipi na ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia wins quotes. Wala au loa fui maono mai umpulusi. Ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le olua tasi fituiva tasi lua. Olua tasi fituiva tasi lua. Tau iaina e whafonga le Radio Samoa le nei whaasilanga e tō se aile se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. Beta Drive Doctors I le tau langa wha tau I mangele wha pēr manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID is full river mo I la tau is full on tau sanga malunga atu. Wha pēr matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I tolu amo, se kia Radio Samoa. In this update, US election Nostradamus Alan Lichman says there's been more election anxiety this year than any other. The historian, known for his 13 keys method of predicting the election winner, has correctly predicted 9 out of the past 10 elections since 1984 and is predicting a Democratic victory in less than a week's time. Lichman says a lot of people believe the future of America is on the line. And that democracy in America could be a thing of the past, depending upon how this election works out. And I don't think that's an illegitimate fear. The Health and Disability Commissioner has apologised to Philip Polkinghorne's former mistress for ignoring warnings of his drug use. Courtney Winter reports. Madison Ashton had emailed requesting a confidential call or online meeting to discuss the eye surgeon's substance use and behaviour in June 2021. She never received a response. At the time, Polkinghorne was on bereavement leave after his wife Pauline Hanna's death in April. The Commissioner says due to an administrative error, the email was misfiled and didn't reach the Medical Council. Kiwis are being urged to be careful around fireworks this weekend. The public can legally purchase fireworks from today until Guy Fawkes on Tuesday. During this time, mountains in Auckland will close from 6 p.m, including One Tree Hill and Mount Eden.
A drunk driver has been jailed for more than 3 years for the death of 14-year-old Kaya Conan Mato in Auckland. Tere Moi Kore hit the teen on a marked pedestrian crossing in Papatoetoe earlier this year. She was over 4 times the legal limit for alcohol and travelling nearly twice the speed limit. She was also driving on a learner licence without a supervisor. An overflow crowd of family and supporters showed up at the 30-year-old sentencing in the Manukau District Court. The judge notes Moi Kore doesn't appear to grasp the seriousness of what she's done and shows little remorse. That's news. In sport, the Wellington Phoenix have made an effort to ignore the hype around the inaugural Kiwi derby against Auckland FC this afternoon in the capital. Battle lines were drawn last week after Knicks fans flew a plane prior to Auckland's FC match against Sydney FC with a banner saying New Zealand is yellow. But defender Scott Wotton says the buzz about the history-making clash hasn't really been a big talking point. That side of things is more for the fans and more for the media. For us, it's about just concentrating on what our jobs will be and how we can put a game plan together to win the game and get the 3 points. Kick-off is at 5. Formula One stewards have fined Ferrari Charles Leclerc over $18,000 for swearing in a post-race press conference at the Mexican City Grand Prix. Kiwi Liam Lawson has qualified 8th for tomorrow's sprint race. That's sport. I'm Sandy Hodge. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Aisa o ona foile waina mafana le mafutanga o ele tausala fainga tamea uma uanga tailava fia fausa fale le leimo oe
Ia, toi whatalo whātu fo, ma whaafelo i atu. E le whaafonga tāpua ia le atunu. Ia, mai se fo i o lau sila mai boa mai lunga o le apia fo linga. Mai se fo le tātou YouTube. O tau uma o lo i lunga o le tātou ai ngai le Facebook ma le YouTube. Share our program. Press the like button. Leave me a comment. I love reading your comments. Every time I get home, via matamata fo i au tau tustusinga, o tau langona, ia, ma finangalo fo i e whaalia. Ia tate ata I love. Te loai fo I nā male va au tangata la tau ia ma na tustusinga. Because when you read somebody's writing a statement that has been made, you can actually analyze somebody's thoughts and feelings and what kind of person e tele I mafuta il tangata. You know the character of this kind of person, the personality of this kind of person. Ia o winga mali e te loe fo I tangata mali. Ia la tau ko minimum. E te loe fo I tangata ma e a fo le mana o tango lima mai ia tea. Te ufio papa ia kufo ia ke oe. Ono mai leo la utala noa. Toi update like titi atua oi I le mata upu leo le whainga pānota Amerika. The latest I le teimile nei o silia I le onos fulu ma le valu miliona tangata. Io, wa nga I e whaia lātou pālota. O se whainga pālota mtautia le nei mai isi le tele o whainga pālota. Pei fwoi o tātou I Samoa. Tātou te nofo lava se I o a I le teimi muli muli. Whātou a e se vali e whailau pālota. E o fwoi nei. E kapungi whaafa le pāloka o la e whaiwhai wa I alistanga te le I alwe whailana lana pālota. Lana fwoi le nā o le e whai ai I a whaasalanga o I lātou. E le pālota. Ona, o le whinaunga le whai nei. Whamait whamai fo I a wakul ko wa I a kakau ko ke o I a whiriwhiri tek ta I o le tau atunu. Ai tau te leo I le whare pālota. And cast your vote. It is an important part of your human rights is to be able to have the opportunity to cast your vote to select leaders of your community and leaders of your country, or even the constituency that you represent. Ta wele na ya nara wa nga inei lata le fits full miliona tangata wo o fa fo se ina abata mai le vasolen te nei le wo o mai le so ya le tabu le na fa mai le tala le tamalo le Doug Emhoff o le to lu le na ia o le tamaitai Vice President Kamala Harris. Ia ma le tangata fo nei e o le tangata Utaia. Fa mai le tala le tabaloa. Le fo I lai pese mai ia. O stangata milionea ma o stangata fo I whaio na whailonga maululunga. Le fo I lai pese mai ai Kamala Harris. Na tasi alau whailongo ma o mata le interview o le to'alua Kamala Harris. Mr. Doug Emhoff, husband of Kamala Harris. Tasi ala whaalongo I le tala noa le tamaloa. O stangata e matua I mawalunga lo na o oina. Whawalenu tala. Choose in every election. Choose your country and people over your political affiliation with any party. Ia whaamua ia te oe. Le atu nuu ma tangata ia manuia I se tūla whono. Nai lo o le whaamua o lau pāti whau whai ma lau so tanga iai. Mos whate te inga la. Awha pēr. E tūle mai lea o tūlu nele tātou whainga malo. Whatuatua I le tua Samoa o tasi. E iai tu la fondo le leo lo lātou whaatinoina pe o le tasi le miliona tā la polo keti leo lo whanga solo nei. A o lea lava. E te iai tu la epa.
malana pati whaapwhai o le he ropipi. O le whaatita inga la le mele. Ta tia la ia lea. O whainga whaavai, ma le te e ma le musua, ma le tau whaaleanga o tule epa, ma le he ropipi. Whaasanga le poloketi tā ua lea ua whaatulai mai e le malo. O le whaatuatua i lea tua Samoa o tasi. Ta tia la ia lea. O whainga whaavai lava la tau ia. Ale HRPP ma tule epa. Lango le mea lea. Leanga e tā ua mō tangata male atanu. O maua mai. O le whaatita inga sa o lava le nā. O le saunoanga lea le te māloa. Le toa lua o le te maitai. Vice President Kamala Harris. Le fo i lai pese mai ia le te maitai. A le uo nei. O le tangata la le o na ia. Le statement lea. Le pese mai e lona toa lua. O lo tau vā nei le fia avea. O le ulua i Palestine te maitai lanu. Lanu uliuri. E rangi upu au lenga whai koe upu ngā Donald Trump. Mai Donald Trump. Kamala Harris was Indian all the way. Right from the start. And now all of a sudden she turned a black person. She's black. E hungaro aka vaksone. Te anga lavare koi inga e ami o vale aki. Le me whai kala leanga. E le mela i loil. O le matua a wha i longa lanu le te malo. Pona u. Kamala Harris. So I don't know whether she values being Indian or she values being a black person. But she's black. She turned black. Okay, le matautia. Toi whai mai maltala le te malo. Ile ana interview. Donald Trump is extreme and very dangerous. And the American public should be aware. Yeah. And be advised. Tauna matua. O talala fe mai sa o te malo, o talana o le teltonu. Ia le au ata mamai upu whai o malo. Ma winga o tangata whai polkiki. O le mea letal no me te malo, o le mea nai mena oi whai. Pe awha pia e toi fo i atu, u mau le pawa. U mau le pawa. E lana siri lo ya Donald Trump. So, what plans do you have for the future of America? Look, I don't have a plan, but I have a concept of a plan. Kua maari. Ai maari, ai nofo ma analyze, o le vinga le mera nā, au talu, tango e whiri wai upu, o statements o whaupunga. Tango la ia le liu, o tilo, ile upu. Ia pei fo lelo le wha liuina upu le tula fondo. Tula fondo e pasia. I le pare mene e tu inatu. E wha winga, ia ma wha liuina ele wha amsinonga, wa le tiutele na le wha amsinonga. Is to interpret, develop the law. A whai fo e se o na wha winga, ele wha amsinonga, lea lai o na tātou vivesitele. E te tau o na toi wha fōi ia le mata upu i o i le parlemene. E toi whai i ai nisi te uteunga. Awa e au mai le tula whono. E ese le mea na pasi e le parlemene. Ma le wha winga ina e le parlemene. E tau nu umai i le wha msinonga ma lo lātu tiute ma le mata whai oi. E ese fōi le lātu wha winga ina o le tula whono. Interpret, develop, and apply the law. Tiute nā. O le wha msinonga. Wha matala, wha winga, a tina e le tula whono, apalai loa ma wha ngā le tula whono.
ai le fifia mai la o le palemene ona ta o toi le mata upu le o le tulafono the ambiguity of law or a piece of legislation le winga le na upu wa winga lua le tulafono wa ese le fa winga ia mana tu na o ila toia ile fa msnonga e mawhai o na lātou wha li wina. Ma wha a winga ina. Le tula fondo le na pasi. Tasi la ma ta upo le tula i mai ei le vevesi. I le lua o ulu o le wha msinonga. Wa ese le ulu o le wha msinonga whanua maswafa. Ese le ulu o wha msinonga. O savili, ia po o wha msinonga le vāo tangata. Ia ma whaamsinonga, the criminal law or criminal court, ma whaamsinonga o soli ngā tula whono. Lea o tau ma whaifo ila ia lea o le ulu o le whaamsinonga o whanua maswafa e whaile ngā ruenga a le whaamsinonga o soli ngā tula whono. Nā o ila tau, only the high court, the supreme court, i Samoa na te whaia le mea le nā. O tau sila lai le whete na i o mea i elua. Lea lai o na au mai le whautuanga o le teuteu unga toe fo i le whaamsinonga whanua mswafa i lalo o le whaamsinonga mā walunga o soli ngā tulafono. Awa o le nā whau ave ese ei malea i tau. Lea sa iai i le ofisa o whaamsinonga whanua mswafa a mai alo ulua i ilo ina o se matau. Ia, ona whai leo le whaiunga ona aveile le tulafono i le Supreme Court. Ale ai, e le mo lava stasi, ona avela ia lea i le Court of Appeal, pa o le whaamsinonga. O tālo sanga e toe ilo ilo. Ona o mai lea o la utala noa. Ile mata upu le nei. Leanga o lea na nginga le vai aso na se ima vai atu nei. Ai mause fo i le vaa lea o ta oto nei ile alititai o le moana sau sau. Ile vaa o ta fito ala. Vape na fo i ma i ile sa tunu mafono ma le atu sa fata. Se foi atuasi au tama itala lea. E winga le porkalambe le e whaati ngā mata ma whaati ngā tali. Ngā nana u foi atu e stala. Se vaenga e te tau ona te tai ai ia whinangalo. Male malamalama i le tau whaari e se whinangalo sisi. Na ona malamalama le lei ai le mata upu lea. O le tamaititi le na e ngoi asai lea olo o fui o merpol kalamel na malona to olua. O lea wai loa le lei lava. El tamaititi lea. Le mea lea watu la i mai. Leanga o lea sapi lava. O ia o le tole a foa. Ma le la ulu o le taulau niu. Mai le ainga sa tunu mafono, ma le atu sa fata. A e tilo tilo iai. E fai malava taulangi. E faa pipi iai. I le tamalea. Ai talu nei na tupu le faa lavelea. E te le i faa longo atu o faa pea mai se tala le tamalea. Pe a fai la e sapi le swafa tole a foa. Male la ulu o le taulau niu. Talo fai i lo ainga sa tunu mafono. Male fa le fa ulu ngata ngifa. Male mamalu ile atu safata. Lea, wa uma o na mato usua tupe. Matali malo ya tula epa male chapipi. Ono o au te matai ina. Lea, o le a matou ta pena atu sa ilinga se leni mo utou. O maua mai.
Le ai ma se tala e mamulu mai. I lona so tanga lea. Ai na o le fia e whaalangi ma taulangi e o ia. E ile mafuanga lea leo na ufai atu. Lea i se tala i le tu malo sa fata ma sa tunu mafono. Pe a whaila o le matai ai i. Walanga o tō tele tangata e tala doa mai ia teau. Tangata la vole nu o sa fata. Ma sa tunu mafono. Pe a whaila o le matai ai i. Tau le whapena sana tala. Talo whai lo i tu malo ma lo ainga. Lo ainga malosi. Lo i tu malo. Ia la batu tamu whai atu. Le ai se tala. Pe a whai o se tole e fōi nā. Ia po o se la ulu fōi ia le tau lau niu. Ia la lafo atu se lima se fulu wafi tā la. Na ua umona. Fofo e o mātou pau i le talinga māloa i atu le epa maran whanau ma le chapi pile nau mai. E di mas fulu wafere ia le anga o au o le whau lulung o le whau ngā tani o le ainga malos. Le nā lae watu o ila utala. Aua e te toe pisa. Dea ua mata atu, matali ye le atu nu. Le anga fo'i na mafua lo tilo i mea nei. Ono le tula fono le fo'u toi au mai, nginga mai, ma toi whaamtala mai le sunga le pali tele. John, taima le langi a fele. Au tau fia matai. O mai i le atu nu. Se i usu le nuu, se i ai le pule nuu, se i whai le lofisa, mo mori ai ipu le tai au, ai mese o tau ia no nofo, o le ase ei swafa o ainga. Aia, a whio mai, se i malo tia, maota ma malae, o lo o tausia ai le mamalu. Ia leise mena fai. Leise pule nu. Na whaadiali mai le i lunga o le whaspepa o le stala o le matai o le tamale o saia. E le swafa tole a fua i whastotai. A le whaalangi mai o le whaululunga o le ainga malosi o sa tunu mafono. Le se tala e whaia ia sa tunu mafono ma le mea le polonga ai nei. I le lato ato mea ai, their food basket ben ta ua e tuiono. Their food security. The environmental disaster. Lea wa tu lai mai i. No whai atu fwoi lau tala ia te oi, leisi aso pa whalongolongo malita mai titilena. O le toi whaadiani mai lava lau whaspepa lena. O le stalo lau matai le swafto le fo. Talo whai. Le o whalongolongo atu fwoi. O tala noa mai. A inga sa to le fwoi. Fasto trai. Ia po le whale fasto o fwoi. O le tino ai tasi. Le usonga. To taimo to uta. Ia whapena fwoi. Ia tuile mape. Ia le mamalu le whare fitu whape fwoi le matua. I le tau au vea. Sa atuala ma le tau lang. Ona lea lau of silingia. O ai a o fea na whai ele nofo lea. Wa leo umoli mai umamaitanga te le itap. Ele i whaia se nofo i to tonu o le awhio anga. Whapea fwoi le malai o maota. Ai la le whai pule. Oi po ai le pule nuu na sainia le mea lea. Le pepa lea. O what fwoi. So le tu i lalo lau whas pepa i le si o por kalame na whai atu.
Wa le iusu le nuu, le whae e ina a ao fu i o to ina ma tula toa o le swafa. Ma whae e hei pāpā. Ia le nā. E le si la fia. O se mea wha soli tu la fono le mea le nā. Pe ale i aile pule nuu i o. A le mea fo i la e mali e i ata ngata whema. Ele o anroa i a wafu i ele i loa e sisi o le tu malo sa fata. Ele i loa fo e sisi o le ainga sa tunu mafono. Le tamaititi lea. Lo whēn wa i nei. Ma ele o se mea wha soli tu la fono le nā mea. Le fo in tatalo ala tamaititi le la tala noanga ma tu lepa. O whai a tu lepa. E a pēr whakanga ia mākongo whainga mākongo fo i fafu. Whamai tu lepa iai. Ele e mawhai. Langa e sori e le tu la fono. Le ala ufisi sa o. Ia tu lepa. A le utali mai tu lepa. Le ai sa ia. E le se me fa pena me fa ina fa ia. Langa o lai ta mau le tu la fono. Le iusu le nu. Le iusu le tu malo. Ele i fa e ina a au. O fai fe au. Ia matula fo i o le tu malo. Le ai se pule nu. E tā uala o tala noa lea watu nei. Ina ia manino ai fo i lea o au o fala i isi fuanga alualu mamawa nisi sao fai mea se masu e tupe ai. I leo mai i fafo ma fai mai. Tapa tātou wipu. I le ise fe au o le malo ma le lato tu la fono lai iai. Fai le pule a. A vato e kai fia, me ri maafe kapa i le pule swafa. Karare zira makua. Wa pea wa fia foa le kako sa o lenga sa o mai Samoa. Yang elanga mea le foi ia. Ia le da tala nao na vatu o le alofa. Alu e fai fa le so mutai. Ale ai na saula ia se utango e fa e o limba ya. O e ma fai so mutai. Te ofu le da le maasiasi. I le fa o me sina a inga. Manu mafio anga e fa me melo iai. Ia. Go fe la bala te fe luai. So se taivi e te taulagi il tole fua. Kali e kangaka. Talo fai. Ia, o la ual natu o lalo. Ma tu o lalo le si matai. I se taule le o lo o manatu e tau ave fa soli tu la fono se suafa ta ua. Ile atunu. Malona ai ngā male i tu malo. Male wa ai ngā ta ngata lau tele. O whea te luane ai. E te vali i fwai. O lau manu ia. Mavavalo i au. Ia mai. O se mea. E te tau na. Ia e tau toa tu whapena. Ia o tafa saia, ia ma tu uirai ia lau lua tau ai maa il te mai tai pare mia. O utou sila iai. O mātu le fono. A o whaatino fo i le fono. O tangata lava nei. Leo ngā li i leo. Tamba leo sai, ia malona to lua leo. Leo mo vātu peua. Maua le fiva hai foi. No. Ala e anu ale fono a o le ungani i ale whaia tala. Wha ma ite ai tala leanga ma le loto leanga. I le fionga le minsta ma le teite fono le sunga lauli le mari atoa. The Honourable Minister of Agriculture, Fishery, Livestock and Forestry. Le taitai fono ma le minsta o le matanga aluenga o whaato anga, whai ngā whaiva, lafu manu ma vau matua
maisi atina te tele. Fe mai vai le fia tupu. E alu King Salesa ma uulo na whaamalu. Alu Queen Camilla ma uulo na whaamalu. Ai sa vali atu I luma, I tua I ala auli, malana bodyguard. Ma uu atu le whaamalu. O le ala fi au ia. Nā lau lua fi au ia I le nā mea. Ai te nane, lua fisiringi o leo o la uli tua e siu. O le a inga le nā o la uli, te le ta ua tua ia te ulu. Ngafa ma le toto o le nā, o le sunga le la uli le mali e totua. Ai sea, nā si le fia. Ngafa mali e toa ngana sa vea. Ai nga sa mali e toa leo, e ta o toi. I le sunga la uli le mali e toa. O le taimina saua ia le fionga e whamui nā, le atinu. So ialo, Wayne Fong. Ta ofi tutu le tupu maran masiofo ai pu ele lato selfie. Ai vai ingotu o mea ora ia. Mai kai ngoi le mafofau. Al pare mea o tau na whai e se whainga. Tua hita fia mea wa ai atu lava I mata o le whare mea o tua hita. Ana lo atamu. E le toi maua le taimi. E le toi maua le taimi e toi tau nuu ai se tupu masana masiofo I o. Ma pu e ai se selfie o lea fo I fai pule po le fo Insta. E le e hafa ina. Io. E le ia mana ia e le tupu malana masiofo. La fo I sa fia I ai. Le tupu malana masiofo. It's a chance once in a lifetime. It will never come this way again. Never. So if you seize the moment and the opportunity, do it. Why not? A pingi. Kam kwai kapu em kwai ka kope le alu li makua la kowiele. Il kapu enga voma emo le flash o le telephone. A waile to imba wole time. Yeah. Ya mai fo ila ia le o le tupuma lana masio fo o le tato nu I mota. Ka longo tu fo I tala. Tango atu le si tamai tai o le tato nu u mau le limo o King Salesa. Ma tua I wha pa o ila na kisi fo ila na whai ala whau le toina. Ai aka koin. There was never a time like this, the etiquette of the royal family in England and the Great Britain Empire. Sa vali fatasi ai. Le tupu ma fatalo fatu I tangata lautele. A leo o tau nuu I Samoa. Ua tiai ma ta oto na mamalu. Sau tua fafafa. The royal family, the king of the Commonwealth and his queen, they brought themselves down to the grassroots level of the people. No mai milo fatasi ma tangata anu o Samoa. Aisea, King Salesa, o le tupu fo I le nā. O tātou. Nango I tātou, o le mālo, o le si mālo lai titi o le taupulenga. O le whaao lea. O le mālo, peletania, ma mālo uma e 5 fulma le ono. O taupulenga o le mālo, tele o peletania. La le me pisai. La le me tau ai maai ma fai tala lea. La o mai si mea. Fena mai ei whana la uli. Le ale vaa lea. Wa o te ngia le mai tai pare mea. Sau e tali mai. Ia o lo po ngā whi e lua koe. Ia le pare mea. E fio koe. Ia le pare mea ia o lua. Ulo sila I le aso le nā. Tala leanga le fine lea.
le to luo sa ia. E whai a ngā I tina te mai tai a misel te mai tai pāremia. O autou sinsila iai, I le polakala me fou le nā, ua wha mamalu ai tina ma te mai tai o le atunu. A mata mai a nā whanua. Se yo o mai I le fionga, I le masiofo, ia la uru whetaui ma le mau ma ta afa. Se yo o mai I lana tama, le alo te mai tai, ia fio me Naomi, Dr. Naomi ma ta afa. Se yo mai I le fionga le swafa, le la aunu fausia I le fionga le aiono, whanafi, le tanga loa. Ma le to o telo ista mai tai. A whalongo mai lalfa fine le lau tala no atu. Whao ngā mai le māpuni o le ngutu. Ma fau I tina mata mai tai. Sa whailo lato sao I a Samoa. Taula papa whai maala le nale. Le ta mai tai ulu wai. Ta mai tai tono le mautafono ma le pāle mene o Samoa. Ma le sui fofonga fitalai I lono vai tau. E tau solo mua I a te oe le whawhine lea mai le porkalame o le fale o satani, o le fale o pi inga ma satani. Le tau tala le mawhau. Ma ia toso I lalo le mamalu o tina ma ta mai tai o le atunu. Nena, mawhau oe. Po le alau me whai. Kua vai oe ua wha mata ngā ma wha maasiasi I luma o tangata male lalolangi. I lau tau tali ngā mālole. Te lua la lafia I lua whale tāwale. I le lua karats. Ma whai mai I le lua porkala me tau whaaleanga. I le fionga le tamai tai. Pāre mia ma le whai ngā mālo. E o lava le whonga whitalaifu mai o Tanoa Ava e tanu malala. Le ala whatoa au tautala atua I le mata upu lea I la stona. I langa o telefi tautala iai I whaiva o Samoa a matamai lea songa fuasi o mai na o tāwalunga lea so nafi. Langa I le tala whia. Ngai, tau te o mai lo I le Tanoa Ava. Pālua I lo ma le tangata ina. Walua la lafi le lafi neila I lua tamai whale tāwale ma le whainga lua polo kalame. Pule ai o lua ma lua tala leanga I whai lea tunu ma la lafo ia Samoa ma ona tai tai. Wa neila. Wa ulua mai lo I fafo. Pe o le unga fo lele wa sau I fafo. Ma lona atingi. Wala. Tu atu lo I lunga fe mai taika. Buffalo. Aya. If anyone wants to have a shower. O e leo mai tangata il tanga malo. Ma le kopo tinel po. Alo fe mai se le tae. Anybody want to shower? If you want to go shower, there's a shower over there and there. Ala foi mai, la foi se fa palang lang o levang kaung kapungil malekio le YouTube mal Facebook I upuma me va se le fa samu. Voilà, for my anybody want to smoke, there's a fire station outside. La fire station. Ia wala ia. Wanti la ia. E wha mala ia ina. Ia ngutu o tangata. Leanga o te tai o Samoa e mamala. Lea la ua mai nei le mea tumutumu o I tangata. O nei loa ai la ia le I. You are not public speakers with the capacity to address and announce people properly. Na, whaamata ngā whaaliali I luma o tangata male lalolangi. Mena whai ele tua. To expose your stupidity and your stupidness. Helena, ela tātou e tā le tātou pese. Oi le ia tātou whasi silanga lango tā ua, tā te o lava le taimi I la uli, tele ia tātou pisinisi,
ma company e te tau o na whaeloa. Ai, ele ngata lai le nā tātou tele i o le whaalawi loa ino o tātou businessi. Nā nei, ele afo le lima, ya, po le tāfo le lima, e tauna vave o le Malaya Mount Smart Stadium, tāpua ia nai a tātou whanau teine. Le au le atunu, le fetu Samoa, o le fetaui nā nei, ma le au a fiti. O ku kali ele ngō le po le pula kali ele ngō le au nai tamaitai. Ai a ngā i ai. Tāpua ia, awa o le lātou tālonga muri lea, o lea ua qualify e a ngā i atu, i le ipo le lalolangi, o le a whaia i whalani, i le tausanga fau. O le malolonga, foi mai, ka koe a vau foi la ia lea. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, pala au telefoni, 255 iwa valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald, a manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E tolu sula o whetala le tino i tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whi soswani ai le tonga tau le suifuanga wa ye nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 selau tala cash. O le ase ina i aso for wele ta itasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa i le se. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au de over se lau tolu fa lua tolu seki a Digicel. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Ua loa le tautua le Pacific Finance i no ngā tupe mo so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whaatali e se tali. Ai inga whapitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Ia, tau whatalo whawhoi, ma whawhinoa, i mō wholofa atu i a te oe. Malau mai moanga, malau kiwhinga, malau ka whaonga. E lunga o le apia wholinga, ia me se fo, i o le tātou YouTube channel. Ia, o lo mai moa mai ai, ia. Sia wanenai nisi tate whatalo whatu iai, mo e vau, vai pō, ia, o tone a, o whale a whanga. Ranga wa vave lale minoia. Whaani niva matawheo, le masani ai Sophie Andrew, stupidiness. Ia mea ia tau o mea o useful idiots. O mea o vale au ngā. Ia, e otu e tangata ia ma wha ngā e momori e le sā vali sirio na mata ngā. Tone ei, whamai, a kofo wha kū le sami. E pepe umai mamali e makafora. Marianne, te o matavoi.
Alo le soifu mudria. Whaani niwa matawheo. Yeah. Nana, share our program to all our friends and families that want to laugh. Because it's a good medicine. Laughing is a good medicine, to cure your, when you're very, very, atulo loto. Yeah. Ole, latest, mai le tātou whainga pālota o loo iai le teimi le nei le mālo Amerika le mwhana tātou tū au noa ina. Le anga tātou te muli ta iai e mai o sila fia fo ia le atunu. Ia meo loo tutupu langa o Amerika o le atunu e tau la iai ma whaatilo lau mea iai ia atunu umo le lalolangi. Po ana mea ia le awhai. Ai o le fo ua tilo Amerika ilana whainga pālota le teimi le nei. Ua silia i le afe fita mai North Korea, po Korea i matu. Le ia le kankale o Kim Jong-un. Le alofa lava ia. Vai wau tu sila i tangata e fie whawo ia Donald Trump. Mamana o ina ia pūlea Amerika. Taipei o le malusi anga saia Hitler, Adolf Hitler, ma Nazis and German. Leala, o te tonu nei ma ua train atu i Rusia. O le matimatinga o le afi le fai e Vladimir Putin. E ono tupu mai ai, ia maseisi fo i whaafi tauri ma sa whaale velave. Al mele le ia Amerika. E le o turia iai ni fita. Ai o lo ave iai le fsosani pe o mea nei o tane tau. Ia manai a lele. Ia ma mea whapena e pui ai le saunga le mu, ma le sau mai pea o le oswhainga mai Lucia. E isi vaenga i o le anavatau a le toina o Donald Trump. E te tau na sila fia ma nofo malamalama i ai le tātou tunu. For mai Donald Trump, i le Project 2025, mana tua o leo ve vesi de fo i tinamata mai tai, o le malo tele o Amerika. Ona ua sauni Donald Trump, ina ia tau fia, ma tā maua i se tula fono, e le to e mawhai o na whaia ni ta o tonga, e whaapa uai le pepe po o le abortion, a tina mata mai tai i to tonu o le atunu. O ia la whawhela na whai. E pule mailo po na ua, tulau whawhonga wai le os ni upuleanga na u. I filifilinga sa o loto a tina mata mai tai e whai i o lato tino. Why are you taking away the freedom, the agency, and the right of women to decide with what they do with their bodies? Whalangolongo mai tina i Amerika, tina Samoa. O whalangolongo mai. Ia teo fatu ia te oile mea le nā. E le ngata o le soifua o le pepe lea te tau ave. A o le soifua fo i manuio oe. Pea o ina tūlai mai. The life at stake is your unborn child. And even your personal life as well. Na faula iai. Tupu mais whara velave lo a fine, pe tupu mais whara velave i lau tamateine. Lāle mea le awhai. Wa e le iloa whai se mea wa Donald Trump has already promised that he will sign a national abortion ban. Period. Bingo. Ele mari
Tui alolo ako ke mata I mata o te malo mana upu mana tala e whai. Ai o le matua I o ngā honga ma le matau tia. O le mea lea o le au ona I ai tina mata mai tai Amerika. Whai mai a e whai o se tau tonga whapena e whale pui pui le fo mai. Nana ia whaatino ina. Le tau tonga lea. Ai whaasala oe pe fia se lau wafi. Ia oe le tina lea. Na maitanga a ua e alu e whaina nā ia le whapa uina o le pepe. Tau tonga e whai e le mea le nā. Le si vanga le tau o tele. He will use the military to come against you if you are his enemy. Ngai whaunga se o le tulafan. O I la. Lea, ma le mea la, lena tala noel te maloa. A whai o te tū le 5th Street or the 5th Avenue in the center and the middle of Manhattan, New York, and shoot and kill somebody, I should not be charged because I am the President of the United States. Tō whaafonga iai. Nā nawa tauna te maloa. Leana ia whilwhilia ai le telo o whaamasino lea o lo iai nei of the Supreme Court il teimulana no whainga. Whilwhili lava e ia te ngata e ustai a te ia. Only those who are loyal to him, obedience to him, listens to him, and do what he asks them to do. Ina ia awai, ne I whaasalaina, ma mōria I se soli tula whono, taipei ona mōria ai te ngatalau tele uma, the general public. Ona o lola ia lea, I le tūlanga ua matua I whaase se ina ai, le whaupunga o lo pepese ai tangata, o le au skola, ma tangata whai mawhauwhaunga e I o lato wanga waa whaapitoa I le tūla whono. No one is above the law. Le ai se sili atu, na I o le tūla whono. The law is supreme. The Constitution is the hierarchy of the law and of any. O tō se sila iai. I le manatu lea ua iai ina ia ta lepe le whawai. Ma le toi sa oi le whaupunga e le ai sesi e siri atu dai lo le tūla whono. Pe ale mele na whai Samoa. Ta lepe le mua fuarka ko whawai. Langa mua ma. Tanga kulea ma. Le pai lea. Na pui ai pou o le mauta. O le whawai. La tātou wō. I le peia le ua maua mai a stasi o tātou whātalandoanga I le so. Ina ua toe 5 minute o na tā lea o le itu lai. Tonu malo, whātai Samoa le lava pale. Ia, ma le mawhatanga po le lea so. Let's go. Salí, po.
Toi whaatalo whaatu ma whaawhenua I atu fo I le pa ia mawalunga o le whaafonga tā pua I le tunu. Ia mai se fo o lau sila mai moa. I le nei au auli o le Tanoa Ava le a taua sa vea. Ia whapena fo le sunga lauli. Isaac Paunga. Ia ma le Tanoa Ava e te maua e le sao I le nei fo I astonai o le asonua. O le amatanga o le masina fau o November. Sfulutasi ei masina. Le kelisi masi ma le tausanga fau. E te mimilo I folo le tulimanu le na e pai lo iai. Ai, I le uli nei, o lea ua to ia fo I le laulau, ia malo tātou ofisa whaasa lau ina o mwhai o na mafuta mai se tasi fo I o te mali, mawhale o polu. I longa fo I o le tātou o tinu I me whai, a Samoa pe ao ina poto. Ia, o le toto o tui savailu. To fo I a le rumbuenga. Te lenga ia vai male malo iopu le au pepe. Ia ta lolo ia pa ia vatu sa tuala e tausi o au le taulangi. Ia e te inane fo I le pa ia awa le malu mare ma mea. Fionga swafa ma lo la fale da to ese. To o tu sa vai lu to sa le ali. Ia ta lolo. Ai ole a Whaatalo whātu ma le nganga whaafitai ma le nganga whiawhia o toi whaola tia mai I whanua. Le lātō I le taima, le lātō I le ea, le lātō fōi I ala. Ia mā lōn malanga manuia. A whio mai ma, tala mai au, lala mai e le tāpōra kalame o le Tanoa Ava e te maua I le sao. Mā lōn sai fua. Ia lofa le ia kaua. Ia pōlau whio hoi kama le langi. Yo ka fai kia mo ka fai ko leo ava mua le kua kemi wasola. Ie. Ia ma ka whangua ia I le kua e si whangua I ka kuola. Ia ma lor soi fu manguia I lau pionga li a kaua. Afkai o le o kau mai foi whangua ia lo maua peo lo maua peo soi fu lau le lei le ngaka o lau pionga li a kaua. Ia e whapea foi le porkalame o kango ava. O le porkalame maua I sa. Kako ke eva mo kako faso ai, ma lo so ipo. Malo foi lagi ma. I la telenga vai malo. O te vavai atu le background na. Pe uma se la upusa pia de o te vavai atu le corona. Ia langa lo te lo tu loma. O le tatou whamu mo le talinga malo. Ai, I le nganga whaftai. Ua mwhai ona maua se avanoa ta te whelua iai. Ona
e le toi po se lilo ia i le whaafonga fo i le atunu i le nāwa yaso maaso o tūna iatu sa fisoa ina ai fo i le ngata i whale i le tātou vāna nofo au le nganga whiwhia ma le nganga whaafitai o le toa fo i o lau loto i le anga i mai o le a se tūlanga a wā le whaafonga Samoa malanga o upu e masani ai vai o le malo e mana tua fo i na ua whaatafa ngase ma malu maloale ngase o fonti ai whaita alonga muangu tia ma le tama le uso o lon tina alon tua whina o lon tama le teina o me le ngā le nuu le tama o aputi o tolo ula ai whamaia e ta alo tama a o le auso ma le ngafa lava le nai tasi ia ta oto atu yo au ia kaile ia kaua ia kaungu mai loa ngafi le i le vaveao ngafi ia kau sa boe kau vai se como fique fai le va voi le whainga a whainga ka fai le o mako ku malo ia fa kaile lo fo male anga le le o le kua yo le o kau mai fangua lo manguia pers yo ako ngei ia mai se lava le ku masala lau a wale le fio le stu la whainga venga mangako la ka oko ia fa la au kofi le mau lunga ma le savai o pa ia o Samoa o wa le fale kulikuli kau o soka ia ia ya maka mai mangua se ia pa ia fale alupo Samoa foi mai ia o nga makamakangi ia kofu foi malonga fuakanga kofu malonga mga ala o makaka waka ia ia foi makangi ola ma makangi konga ia ai kai o le kua kui makangi olo nga ke fa kong fola winga la ka ko fainga malanga ngai sa ki vale o le ia la nga kule sa vea ia fa ku lo la fainga luang kofi le kua o lo fa kunga pa ulia ma fa kuli va ngase le kua o lo kar sia fai vole ku ngu e fa mungia fa mangalo i ka ko ia e uila ka ko fa le kong ia o le kua lo fa ia e ngese lo ko sa lo nga lo fa mo ka ko ko fe lo i lunga al por kalame o le kango ava sa vea la dia le leo le kaukingo le solo le kamalo le ala le kaum fai mai ia la i le por kalame pe o ngai ai ia mongia au kawia inga o fa sopo le ungiu yo kaula palapa a fu afol malai fongo farkoi ia lava fa kulo fi kulo malai makulo moka o le malai fongo ele so nga faki ai sangalu ia lava a ungo ku momo pule isa la fai asu aku vai malu ma fa maula lo aku pa i or ka ku fianga le a fo se na fonga o le kau kamari le kaimi o sola usai ngai me o pen ka failangi ia e makua ku inga ua ku inga si o ka ko fianga wale fio papa amu Samoa le oi ia ka ngange foi fio siaka le vai malai malo vai ki mal malu le la kaua ia la le mangaku ia e fa malu aku ma fa malu aku ka ku nu le fonga le kai mi so le lunga o pen ka fai langi foi wa kausa ki ai le ngofu le lei muli uma fa lu pero ka ku nu ia la foia e filma makio le po la ko ki ave ngule ai nga lie mo ku ai ai alu lumor ka fa moe e fa malu aku ka ku nu o le kai mi sola o le ngau ka foi o ngisi foi o vave foi ngisi la fonga ia au sala yuka a moe a sala yuka ia kongu kairo ka ku fianga ia la ia sa wi o le uso
le uso whapele asiaka mua whamaise le nganga o le kua ia ki o le uso. O ngā kaungu mai o maua kala ka alofa. Ua le malo si o kua a. Ia iai le mawhanga o le kua i lau kua whae le vai malae. Siaka whapele pa ia oraka o le kua le ainga. Ka fi mala le whainga malanga si o kākou ka maa. Kākou ke soifua maola le ngei soifuanga. Io kākou ka ngā kau mau. Maua le mahanga, maua le lokele. Ia o ka ua o ka ngā kalolok. Ia i fo kofi e. Mai ka waku ia oe fo ia i o kofi kongo le kalesia. Ia whapenga fo si o vai vai. Le mea lea o angi la fonga wa. Le kau ka maali i lau whaafonga i lunga o penga ka whailangi wa. Kau vai fonga waa ia ka ua. Ia ka whaama pangaloa. Lavo. Sa ukala wa. Le kau ka maali i lau whaafonga wa. Le wanga ka mafuka. Pa mangalo si uso. O a fo ingi la fonga wa. Wala lafo mai foi wa. A wha inga i foi ngisi foi o makawhangua. Nga mako foi ngu i asiaka. Ka whamangaloa i whamangalo foi. Pe on kanga ngo foi. O le mawaenga lulua i malia koa. Ia ola kunga, ia ola foi whaka. Ia ola kunga, ia ola foi whaka. E iai kofi makiu ke o enga lue ai ko kongo ngu e kalesia mar kau kuinga le maloma. Mea lea. Ia ka kalo aku mananganga. Pa uma ia mea. Monga ai le fionga ia kaua e ka aloa kama o le uso. Mea lea. I whaamaru lua kufoi, pa ua so mako fioanga wa. Ka ua i ka ua foi ka mai murmuru ngā vewe ia so mako ngu i whalalo sa vai. Mea awa le pa ia o le fio le au pepe ma kele maanga, fio foi lilu mai ava. Mea lo lilu mai ava ia whaliunga. Ia le whale lua, ma le mamalu ia nganga i malai lango, le ifi le kaukala o le kulo le au pepe. Le wha mai so mako ngu i whalalo. Ia whape foi si o mako ngu i makau kule whala. Ai, fiksi le fia le ia kaua. Ia. Malu ma mea o alo le kuia anga. Ia, whape foi uso li masale le ali, kusawa i luma kua kui a leo mwena. Ia, aua ngei kenga ko whama le whakokanga. Sai foi ma la fonga i lunga o penga ka whailangi. Ia, whape ngā whaiva o kaukai. Ngā whaiva o kaukai mea ngei o lunga ko pengai langi. Ia, kai ngange fōisi o mako ngu i sawhakoa. Ia, wale a fio le uso ma le au lawa, lau si uka ma le lau si kai. Lau whikalainga le ka whaipa ia mo i awa, whape fōi masinga ma le whatkusa wailu. Ia, asu aku vai malu i puenga, e kusa i fōi ma le. A whakia fōi o kofi ngangalo, ka so i fōi ma, ua fōi munu ngā veve ma le uso e asiaka. Ia, leo kou whafonga mai. Ia wa koko i panga pe upo e whairi kia e le kaukianga ngā si o a moa. E whaamatu ua ku foi lau ko wha i lau fionga li a kaua. Foia. Lau a mea foi lau malai fongo ma lau malai ki ka alo ai. Ia wa awala ku ai se foi whakalkangoanga li ngei kula. Ia mo ia sa wheloa i sa moa le mea sa iai foi ma. E foi ngai vel au li o kako malo sa iai. Ia sa mafa mai ale mafau ia. Le mea fo ua ia i wha moe. Ia e mai se kako au lango. Au lango uma le wha sapora i kue whaare lalolangi. E langa lenga o kau maa uwha mai se uli o leo o HRPP. Ia ngā kisina fia le a kau o kele kau whaiaku. Ia, wali e lava. Whaiaku ia oe le ia kaua. Ia ko ngo fai mala makanga ngai vai nga fai ele ai a ko sile le ile faku mal loko e mumu ako ai se pa penga kupu ka ko ma fakanga e kupu foi me mo mesili lava kupu foi ngu e ko mo mala ka ko fa mo ia ka ko aulangolango ia mai nga ngu nga o alo mai nga o ka ko fa mangalo i upu ma kala wala lafo ia e kasia le whaarupenga o kākou pe a kākou o le langi.
pe mai le li au nga le ia ma le fa maongi ulu fale mai le fio lo li ka ko au nga Liela. Me le ya ko o so mai lunga la me pa malulua ku kai kele molo wa ngoa fa kai kele molo wa ngoa ai au mai ma ke kalkal ngoa i mosiuso ia ka ko uso Liela. Ka ko uso ko e silfia io le ala lea no le ala lea Ua poi mo por kalam lo fale ali tai fale ali o angi fuanga ko koe ale vaenga fai a wale ka wa me inga fa mo le wa makal masinga ia le wa uma fai ka masinga ia le ka ko fai ka wa yaso ka ngulo fa mo ia nga wa sila mai kua o val fa se la sponsor yu ka mu mai fa mo talo fai malo fa te lava o le ua lo longo le fua mo le pa o upu e fai lo ta i tu malo sa tuala ia fa pe fo i swafa le uso li im sal le ali i mo to e li po yai tu i sa vai lu tau si va tele le moenga fa tai lo toa ma le nganga o le tua o musui ai le ala fo le na e tatala tuai o lima mo lo fatu mo lo loto le anga e le faingo fie e vava ai mai Samoa mo silo mio o tatou le nei tatou te tutu atu i luma e mo moli le savali ma fa ma popo le atunu le ala fo le le nofo ai ia ma le manatu e tu faulo tatou vano nofo le anga afu fola le fala le o pepe vai ma le malo ia o tatou lavo le ainga e tasi whaafitai tele i le toa o mwhai ai o na pulea le loto ma e le olo tel tonu foi e le tofa e le vai malai a siata ua ngata ai i ua lava ai i tatou anga i mai to e wha mau popo ia lo tatou safu lau tatou maua e fo le whea alfani ia la fo sa auto tanga i ma se wha longo ma le sila mai a le a taua ia au te whaasifo fo i ma watu vai malu ma suatu vai malu i puenga ia ai ono o le tau mawhainga lava ina ia tatou o tatou le uso na ina le telefoni o le ia te au tatou maua se avanoa e whai eise i puti ia ma ta pena lo tatou va ia awan wha mui ma le tatou talinga malo ia o le tala lea i lau to wha vai mana malo lea ua e tō le whale o tautai ia ma ua lau saa foi o whaiwa wha fonga ma tāpua i Samoa ne nei aso o le sa vali o le file mo ia o lau tala atu lea e tali whaitau atuai e whai masui o le pulenga foi o le leitio ia ma le siu fonga o Samoa ia ma le mamalu o le atunu o lo tāpua i mai o tātou whaiwa ia na ala le tatala ino le ma lau sila i le fono tanga le atunu u lea sa tātou tali malo i nei e vakule Samoa sa vea o i ia kaua ia ngole pau ale me ngo la me ola so mo mo kala le mala vale i o lo fai fala la velo makwa ala tu invite you ba oi da i la kuna ia mo le mala uli ngai miskama nga ia kala ngol mala vale ka ko oi se o kala o alo kala o kako o kungu ne kaimi lo ku mau pea ia inga wa ka apele le fongo ia ape wa ki denga ke mo afale o o ainga mau tu malo ko ngafi mo saulu mako ka vale in mala vale ama ko mai sa ka puala mfale aki o le fai vele nga va ai lo mako ko ka fo me ia ke alo ia ia ka penga i pe si o ka ko kungu se umar ki si mas ma di love wala le ila ua po ai le ngu le amang malo i le kauvanga foi le nga fai ngai ia la mea lo ka penga ai ma eule le maka ngo fio se o ka ko fulo i ka penga nga fa mo foi mal fia ia fongo pesa ai ia me le sa vera ko fionga li akaua ia kongur fa mo ia au sia mo pupunga sa karsanga fo i lau por kala malo fa te tele la
Le wa e kui makangi olo wa fo le fa ka kainga o ta ko fa mo mo e ngai as. Ia lo fa mai le kua. Tai. Fa mai le kua ka penga inga ka ko mo sa pa ki ka yao ka ko ko so fu mo so ma ko wola. Ia ka ko fe lo ai pe. Le lei. Fa tai tele lava o le fa pena no fai ia mduia fo yo faiva. Fa tai le lo tele ia male manatu fo i lo tato va no fa wa upuai o totala ia vai mal malo. Ia. E lua ma tai tusi. Na o le vi ma le a o le spela ngofi ai ese o na whainga tā o na ea ma tausi le na upu pu. Ai wha awhetai lo wa mana i o le vale lei a wasa mua mo tātou ainga ma ngawhai fia. Wha awhetai tele lava. Manuia o whaiva tā whelo a pēr ai wha soi whaiva. Manuia sa pati a tai au. Ia lo whakuso. Lo whatu. Ia le whasivua. Ia le nā Samoa. O lea ua 20 minute o te ai ia le tu lai tonu. A whaftai le tua i le avanoa le leisa tu ina tu foi. Sa ungani mai ei ia le tau whai a vai o le malo. Ia musuia foi le nganga po ia. Ia ma tausi ai ma wha le leia foi ia mean wha le tonu ia. E le ia se me o ngā se o le foi ua toi foi mai whale o polo. O le tino a lea e tā ua tele. O le foi mai o whale o polo. E wha le lei le tausinga o le valea. Awa o le vale li po ai a inga matama a inga o nofo a inga oe a inga o papa a inga tula ti a inga tula toa a inga na tawhai wha le ngafa leo alo li i o so o ai Samoa a e tausi tupu ai whale o polo nei ma tausi ai le vāna nofo ma le vale lea wale kalesia le tāwhatolu o Samoa waa le whainga malo, whapea foi, ma le mamalu, lasi, au na pa ia le tua ma le ekalesia. Ia le na ua whaatawhea i le au. Si alu atu ini nuu mani motu e le aini te ngata ola, ona nofo ai, ma ola ai. Ia, ua maua foi lo ta fia ma lo ta toa maa. Bale nganga whaafitai i le atua. O musunga le lei. Tu ai le avanoa. Wha ngā i se vaengo le tātou polkalame. E le fau i le fitalai ngā vai. I lunga o le ala leo manan tau tua fo i le tio. Asiata, lo ouso wha pele. A whai o e whaafunga mai. Ia tau whaamali. O te manatu. Ia wha ngata i lea mata upu. Nā fo i o lava. Ia le whasifo, ma le wha maula longa. A le tau wha ia vai ma le malo. Ia o ngafa, mou a inga te tele, mou i tū taulangi ma i tū malo. Ia, te tonu foi, o tā ua ma tā tau le nā. Ia i se avadua mou se, taime mase lao. Ia i se kako pankeke, ia ma tātou tali e foi. Ia mai inu ai se swati o la tātou wō le malolonga le titi lea, fo i mai ma se tātou pese, ia o na tātou mai lea koe umbakul kako pol kalame, ia si o lava ina tā walunga, ia le Tanoa Ava i le nei asto nai. Ioi, alo whaftai. Ta lofa sisi foi. Wo mai le taimi te whaatou whai i whailonga mo lau pini la pisi. Mai le aso mua te sema. Lua a whelua wha. O le ale toi mo o mia ni whailonga mo pini o la pisi. I wai takere. Na al whaata a vale lava o lau pini au tafo lau wala tele. Ai le ita ina le fitu ili tai au. I le aso e au ai la pisi. I le pule ngā nuu au kilani. Sa ili i le bin tags mo nisi whamtalanga. All together, Auckland. Ta lofa. Oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu. Ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale talavai. Ma sa maua i le fisoso ani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au.
E iai fo ile no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale tala vai foi. E mawhai no la tau tu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Mawhaatino e matui pui pui. O lunga o le housepoint.co.nz. E te maua e whamtalanga o le whale talawai i le tau pitonu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. AI inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh!
Ia, ile toe awha I tū la muri muri o le tātou polkalame o le Tanoa Ava ele neifo I aso tōnai. It is a wonderful and historical moment for me. E alana o whai atu whapena. Ono o le toa lea sa iai, nea o te atu lea o pongi sa. Ia, sa whapena fo I ona lamatia ai I tātou le feeling. I lo wanganga whaaftai. Ia, o tula I mai fo I nei whale o polo matalia se whautuanga ma se tu o lalo. Ina ia maua le whaarwhani. Whaaftai tele vai o le malo. Whaaftai asiata o te loa. O lo o iai le file mu o le atua. I lauto wha. Ia, o le whau o tātou. Toe whetā pai I auso e masani I le tautua I a Samoa. O le nganga sili le nā o na whaaftaia. O lea fo I tāpua I mai o tātou mātua. A o tupu mai ma le pa I a inga matapa au. O lea tātou te tausia I le fue ma le toto o ma le launga Samoa. O la ua pati. Ua taulau o le wha moe moe. I le nganga o le atua na musui ai tātou. Ia, alo maila ia lea. Vai ma le malo. Asiata. Ia, ma tofi lau te. Ma tātou uma. O maila ia le tai a uma tātou ngā ruenga I mea le lei e tauna tātou whinau I mole atunu. Tātou te tutu whatasi e la ngona lo tātou malosi. Ioe, tātou te whewaiwai a I matala lau tasi. Ona le maua leo se tasi. Ma aluatua ia ma le malosi o le tangata la tau ia, ma vai atua ia. Ai o le nganga whaafitai le nā, I le tatalo mai o ta mātutua, o ai la atua iai. Le atunu. O ai la atua iai, ta māmti nā mātutua, I nei whi naunga o lo whai nei. O tātou nei, o whale o polu vai lise, vai tā moe, vawe le ngā ioi, e oe mo moli le sā vari marwhi au. Ia alo mai la ia lea. O mai e toe whaatulanga le tātou sā. Ina ia manuia le ngā ruenga o lo whaatino nei. E maise o le tāpua inga mamalu. Ma le tāpua inga mamana le nā Samoa. Manuia li vai. Nga le tua mo fo le launga. Ma ia musuia fo le nganga le tua. Te e tu fo le fili la tō ma me le lama ai I tātou. Apena fo li te lainga siata.
ua fo'i le malosi ma le tau whaalelei ma le whautanga ia me se foi o lua e whailua amu io e whailua kofi ri le karesia ia ai se aso e tātou te whaino iai ai o le tātou whono le e whai le asonga fua a sau nei o si a tātou to e tā lava le nā Samoa whono le aso ngā fua Samoa umai tuli manu e fio au ki lani nei ina ia fio mai. Tāle tu lai sful ma le tasi wa tātou whale i le mauta o Samoa i le mea lo whamautu ai le fionga i le konsula o le tātou malo malona au waa le fale o Samoa i mangili a tātou te wheilua iai. Ia mautu whafonga fo i lea. Wa leo se el tātou mta aupu ina ua mai ona whaitau whaalua ma pasia le citizen New Zealand tangata Samoa. Ia, o le tātou whale ina ia talanoa ina ni vaenga. Ni vaenga o le teu teunga e te tau maono mea ona tātou tu i nātu i se tusi. Ia po se tātou tu o lalo fo i e tu i nātu i le committee, Malasoa committee o le mauta atoa, the whole house subcommittee or special committee. Ioi, o le tāwu o le nā, o le tātou whailua inga. Talo toi Samoa i o tulanga whalupe, lea o le o lava i ai se whaamtalanga. Ai a whiu maimtala mai au o mada. Mia fo i o lou tau sao i whina ngalo whaalia i lea aso. Ia, a wā le tātou mo tā upu ina ia whaiwha i alunga, ma pale alunga. Ina ona ua le aise taimi o tutoi. Ioi, ele o toi lava se taimi o lea ua tā ua fui. A leo le vai aso lea. La sa fau le la asau nei. Ona tu atu o le ase ele ma tā upu. Ina ia tala no ina loa. Ma soala upule. Ia ma wa ai ni teu unga e o iai. Longo ifo. Longo ane. Malapta ia o tātou ta mam tina mātua, ia mese vile tō tele e mō le ava no, o te ilo tō te whai ngā luenga, ma isi tiuta ma tūtua noa, ia o le wha vanga ma ia se teimi tātou te whailo iai. I le aso ngā fua aso nei, o le aso wha le nā, o le masina le nei o November, i le itu la esfulmaritasi, i le tātou no whanga le nā. O le maota o Samoa. Le tātou whalapaputonga o le 4SJC, o le 4 St. Joseph College, ia ma le tō telefo i o i tātou e masani i le tātou komiti i lea tātou te a Samoa masu e tupe i tausanga te itas o na ua siria le sfulu tausanga o tātou whaia le ngā luenga lea. Ia. Sa ili sosoani, ta wala atu i tupe, o fōa i alofa o tangata, ia o le whaia le nā i le aso sfulma le 5 o November, as whareile pa u iai, i le tau le tu la e ono i le fiafi, i le Samoa House, ia po o le mauta fo i o Samoa. Ia, e le ngata la i lea, o le ala se le ni e mua mai, le masani on tātou sa ili se leni e tausanga umalava. Ia o tu inatu lea ina i o tātou tua whawhine i tamai ta isa mo nike o lo tatalo mo oe mau. Ia i le mauta i wailima. Whatasi ai ma le mapu i whanga lele. Maisi fo i no whanga. Ia ma whaalapu tonga lo lātou whaia ngā luenga lelei ma ngā luenga fsoswani le au pōpua ngā tia. Ia ma le to manga. Tō tele i a tātou whaiwhi au. Oka e o tō sila la i ai. Leo wala au mai le tapa au lea la taua. Le whionga i a Aiolupotea, John Roach ma le whaletua i a ula, ma le pulenga fo i o le Oats i le fiafia nā nei whamai le a taua. A whio mai ma asiata ma vai o le malo, ma le malo i le Oats. Tau mawhai se tātou steak ma wha o mai sia mea o le shautele nā Aiolupotea, John Roach, ia whapea fōi ia le whaletua ma le komiti whawhoi. Alo whatu ia Samoa ma outou umalava o lautou komiti ma malu whawhtei tele lau whionga Aiolupotea, John Roach. Io le ngangala nā uso, ina ia whawhea lo whani.
E leo to iai an tangata ese i au kilani le taimile nei. Ai maise a tātou lea o lo o tutu mai e whaatino mea a wale mana onga o Samoa ma le fionga fo le konsula ma lona au waa. Le ianis. E o matu fo i tātou. Ai a tātou whaateitai o na a mai a tātou whanau manisi o tātou uso. Ina ia lātou maua fo i le avanua. E tufa atuai le tāleni o le tūlai atu i luma o tangata, ma whaalongo i tangata. Ioi, whaalongo i le mana onga o tātou tangata. Le ala le nā, e whaifia le ngā ruenga i naua umale, le talanoanga fo i male, tō whai a vai manu malo. Ioi, e le ala ua umatu fo i sia mea, ua malosi fo i lo loto. Malo uanganga, awa fo i o mātoua nei, mauso nei, mana isi fo i uso e tō tele, whapena fo i le telei ngā tele ai. Ia, ma le fionga le teitei fono, o le li o lava le tasi. Mea lava e tutu, whatasi, i le whainga o mea. Amata mai, i le whatuina fo i o le malo, o e ma tō whai a siata, te le fo i lona sao. Ia, ia, ma le tātou te mawhau ma manatu fo i le swafa, ia asiata pou niu la vea matua. Ioi, tātou te manatu fo ina iai se taeau ma se teimi e tawhailo na whina ngalo. Ia na saule i lalo pe a len la na valili. Pe a len na valili o le toina. Ia le sau fwila ia le nofo i o tātou o ngā tonu ai whae e i o tātou lima mawhai ai. A ua e sala mōri. Ia le isi na te whata whea le tō wha le swafa. Paula vo i o la fo. Langa o asiata a sau ton. A le lei i le lei umiloni mea. Le lei umiloni me ang tango fo leo asiata e test pe mwhaino na ta le pea se whaavao se mea. Pe ta lepe se mea. Ia na alu fo la e lea ka whao, e koe sau. Siata, matua. Ia, po lau fionga fo i lilo mai ava. Le to whai i le li o le tu. Ia, ue sauni lo fo. Ia, a sa fo ka ko eska ko steak nga ngi me. Le asa me o fo le tonu. O le me uma. I le tātou vāna nof. O le misia tu fo o iau a mi uvalea. Pe a le tātou poto whatasi. Ia le nā. E le amasis. Iwe vai. E fi ola uli ia e po le alava. Ai ai pe le anganga. O le alofa atu. Asiata matua. Asiata pauniu. Ia le nā. O sa manoa tātou whēdoa. I mea whai le tātou atunu. A maise le tātou whīnaunga leo wa tūlai mai le teimile nei. Alofa atu sene i le tātou tamā, le fionga le aloli. Ia whepuleai, semi puleai, tā ua o lo malanga i le malmolu sā i sauninga ia fo i o le kalesia. Ia alofa atu mo o lua ma le nofo alo. Ia maise te maitai o ainganga le fili. Malana mori mau, lea fo ina lo tea la vai tono, o le mau tafono ma le pale mene o New Zealand ina ua tātou malanga whatasi le lo. Mori mau ale tupulanga talavau i aima le tamaitai, ai nganga le fili fpuleak. Ioi, na tā ua ai i la unga a whaipule tono le mauta. Le loto te tele o tupulanga talavau, ma lātou manatua ai, mātua o lātou mātua. Therefore, upuluna, and there was part of that statement somewhere along the lines, how can we be better off than our grandparents and our forefathers? Yeah, tu mawai le mai mea le lei, o mea e tau le lei, yeah. Ma awase manuia mo Samoa ia ma ainga lumana ia me se lava nei finaunga lo tātou whaia. Nāna whamana tuatu o le tātou whaidi o le a whawhiwhia ai I tātou I le asfarele. Asfarele, asus fulma lima o November,
o le tātou whelo inga le nā ma le fia I le Tao Leon o le fiafi I le Samoa House o le sunga ia stau ia whapea fōi ia lo uso ia Wayne Malefa ili o le mapu tinga ia o la auto vava ai fōi ai. A wā talu ana whai mai nei mea e pese ai lava sa vea vala ulia a le o le fofonga o le pō o le pese ina ia whaasi siva tangata mau mai e lafo la tutupe. E alo lo whai tamaitai sā monike ia whapea fōi le mapu I whangalele maisi whala puputonga o lo o tawala tuai whesoaswani mō tātou tangata puapua ngā tia I Samoa. Ia nana, e whai ama ma avantu ina ia. Whaftai e fōi lau whionga, pesta ta ma le langi whai malo, Alan Stowers, ma le whalitua anona, ia, whapea fōi lau tau ai ngā li, ia, maise fōi o le businessi ma le company, lango malo sil Pacific Easy Money Transfer, lo lafo ina ia tātou tupe wha mori I Samoa, tau nuu male saunga le mō whapena fōi lau so a tau tai toko to whai ono, ia ma o tau umalava o tātou uso. Le whionga fōi a ngaru malimana, tai ngaru malimana, ia ma le au nanga fōi le G mana wholesale autos, maisi le fōi business o la whaalau I loa lava le nei vai aso atoa, ia le tātou Paul Kalambe o le nganga ifo o whaiva o le atunu. O le ene ngalo I ate oi, e le ngata la I le whawhiwhianga ma le talinga malo, ma le taumawhanga tele lava, le corporate dinner and corporate table, mo le fast, whatutua I le tua Samoa o tasi, le amata mai ia le lātou whailua inga I le aso luas fulvalu, luas fuluiva, ma le tolu se fulu, ASB Stadium I Green Lane. Ia la ngā ia tufu I ai, ia le tātou whaamui moe ma o te tonu wai. Lua se lau o lea whaamui moe. Lua awhi tangata. Lua awhi tangata. Ia leo o whaalongolongo atu. Ia ua tula I lava is tūlanga lelei. Ia ma ua taulia lau. Umalole nā. Tasi ala ia leo le tātou whawhiwhianga e taua lunga I aimbe le tausanga luafe luas fulu man wha o le tātou tau mawhitanga I le aso luas fulu ma le tolu o le masina o te sema. Luas fulu ma le tolu na nā, pa u tolu lava I le astona, o I le aso ngafua le nā. Ia manatua o mātu I o tōna I o le sā songafua aso lua aso lulu le kirisi masi. O le tātou tau mawhitanga tele lava le nā, o le nā ua luatua tātou ticket se tu. E tasi ale ticket ai se fulu tangata e o mai ei. Awhe lua se lau I le ticket e tasi. All you can eat and all you can drink. Ia o le atari malo ai. Ia le fono fau ma malu o Samoa. O le a tātou whaidoa ia ina, le aso lusu ma le tolu, wala au ifo le telefoni lea. Ea, e mawai ia lau, mawai ia le lau ticket, si vai akul ke le fongi al tite I fono. Awa, ale mawasau ticket, e te alua e vesi mai pisa whapesa, ke ofo I ngikanga ko le a taua le ai sa ticket. O lua, tasi fitu o, fitu iva lua, toi whaafonga numero nā, o lua tasi, fitu iva lua. Ia ole te whawhiwhianga muli le nā e tāua lunga lo ia ile kilisi mas. Ia ma tātou whaawheiloa I atu ile tausanga fau lua awhi lua sfuma lima. O lau te talo, ia anga le leile atua. Ma tai mai lo tau sifua. I whainga tā, ia, po mea fōi whaafale tu I ai lau mawhau. Iwe, mawhuawhanga wai tonu mai. Tau tu te o tu fōi ai I le nawa I tau. Tele fōi o whalawe lave ma whawhi tau, I le wala aupa ia fōi a le atua la tau ia. Tātou te le mai loa. Ai o le tātou whātua tua I le atua. E mo mori ai
Loutou soifua ma so mātou nei ola. Ina ia tātou au li atu le nā aso whaapitoa. O ne ngaro, aso lua sifuru ma le tolu. All you can eat and all you can drink. I le wha mui moe le nā. O le corporate dinner and farewell o le tātou. We welcome the Christmas and farewell 2024 and say hello to 2025, the new year. Numera e moelau ticket e tovelau mai foi ua misi lua lua o lua lua tasi fitu o fitu iva lua. O lua lua tasi fitu o fitu iva lua. Ia fasiri mo le fionga le te fono le fionga ia tofilau Ted Stanley. Ese lo olofa le te fono. Ona le mawhai o na avesea ma lo mafufau. Le mawhainga malanga lea na o tua nei le pasia ina whaalua. O le tula fono o le wha mamulu mai. O le citizeni New Zealand o Samoa. Lea na sa wele valele ai ato lo mātou e le matangi malosi ato I titi a mafuli ato le valele tifa ila lo. I fale o le matua I mea matau tia le toi ai pena whaafewhea na whai ele. E le pailate lea, toi mi milo ato e tū I lunga whapene, I le valele tifa whapene. Ta u whaalongo tunga le e paola tanga tu le whaalongo I. Skama I kele. O le fionga le sao ia polota I vafo. Polota I vau maumbea feo pen. Ia, au te loa lava, au te wātou lai. Sao whai mai lungo taftafo le apa le vale. Ai whaftai le tua wale. La te fone. O le temi nei. O le alava e ta tangi o ta linga. Whapikalo whai. Kau le mo iske mi le pōro whalongo. Ka kangi le. Wai le kuai! Kai fonga. Whaluanga o mara whalua wha Samoa. Wai ka whiwhele kuai ke le koe whaia. Ki ka ngōkuro waru ka uma ya mami ngai mea. Ko sau e kua mare whapere ka ngi ala kame. Oh my gosh! My gosh, this is me. Echo, my God, let's see, me. Factory, shut up. Ya, ki akala wa ele si ko inga nganga pipi I me ki ko inga kwa I fusi ma wa ku yo. Ya lo pui manga va. Ya ma si kenge nganga ku le. Ko ki o fa ko inga. So aku ngala si fa piko mari kengi se mo fusi ku. Ia ai ole mea mondia e mata utia sale ta fifi le ai ngisi fka ngisi pe fa me la su e king ola wari I wedding ko wa kofu ro I le sami le va le ngoma I le wori ia ia va I pa ki o afo o fili makanka vo e fika kia ma kua whai ala ko paki ma waku la ko wha I ria kā. Awa, ua maha, ua ne, ele whi ele atua sa mea whapena. Tele o ngā luenga, ale atua sa vea ma polota I vau I a whapea fo ile tei fo. Kere lua kere ke fo peo koe kere ngia ngā luenga koe. Ia au ia lea, tātou whi loa I lea aso ngafua asam nei manuia tele lava le sapati ia te utou le atunu pele la pea fo'i ia le au whainga ruenga wha mangalo fo'i se leo le nei aso manuia lau palota o lo whaia I Amerika o le ngalo lau vai o leola se I toe tuifua le vai o leola whatalo whatu wha malo fo'i I le tapo inga lau fionga tuala le sa o lii tuala taupa utino ma le whaletua ia peka, ia ma le no whaalo ma le tātou a ingari I nā sfulu ma le tolu Lappington Road. Alu te ua le mousa vai, ma na tua o le vai, e so swani ia te oilo soifua malolo ina, ona o le tele a neu mea o ngase ngase. E mafua mai, o lea, o mea ai, o lo nga o mea ai, ma lo so o nga ai,
A marasi mea. O lo so ai i le ke i le afo i le kaimisese o le po. Ia le na alula na. Sfulma le tolu Lappington Road i Otara. Ia whafte i tele leo fionga i le sa o le i tuala mo le whaavano ino le maunta. Ia mo le tātou maketi ua lau i loa i lawa maanga i atu o tātou tangata i le nā anofanga 13 Lappington Road in Otara. Tātou me i atu i o tuafine a nive Malia ia matamaita i o Mareta Sawanga lua sfulma le lua Templeton Place i Glendon Manurewa. After i atu tuafine nive ia mo le tātou maketi fo i mo lo monta o lo o anga i ai le tō telefo i lātou o lo lalam papa au le nā fo i tūlangi i South Auckland. Se mai i le Tasi Market i tonu ngale mu o le taulanga whātau o mangele mai o le pito le o lo i ai i le McDonald whafta i atu lau fionga le whaasina tole foa Reverend Larry Tupai Lavea whapea fo i le uso i a whaolatane Peter Silva Auntie Fiona ma uto umalo ngā luai le uso e Tavita o yo lo whalongo atua mai o na whaifo langi tau le tau o le uso e Tavita ia maloli le o na sai alo fo i le whatotoa e le whaingofie ia ao le mesili le nā ia ua tau lau o le wha moe ua mai o na wha la e ina i le ala e silika. Rồi, le langi te tau ma le malo fie. O le la e o Samoa. Ia, tātou o yo i le itu langi i sifo. Le tātou whalelo le Grand Market, le sa i momo le Tasi Market. I le sunga ia Wahid, ia, ma le tātou fo i au whainga luenga. Baua le tātou vai i nao le ola. Whatasi ma le tātou vai avoka manatua. Le vai avoka a ngā i le cancer. Whapena fo i o ngā o ngā. I le breast cancer ma le ngase o le mailalo vasa o tama o le prostate cancer le tupa o le ngā la ia mo lo marosi o mai ingwa le vai mka ko i le poro ko i matu i e whai masisi o kafa whai whakamata ia ma aile lei ma moe file mu le lei peise pepe a leo se kakafa o le wheru wai moe wheru wai solo le pomo moe savani ia ma via Samoa le pese tātu te tau ma vai Manatu le mafutanga o manatu maita o tu mawita ilo fatu